wan kashi mpanchire me na me se ne me kwani makono aduane no aba te me de aduane no ba ya odidi wie ye no na me ka che ma me se na de ni nko ni ma dwen se nya mpa Sunday me hye meduma na se na me ma me se me nko de wampe ma me maba se me ware ye no enche 2 weeks na 2 weeks na mi jabe ma no wa mo no nko akọ na me ma betena de sa de wampe me se mate me call bo na me se me ma me se me wampe ma me de me no nko me ka kra no wase mabua ti me no nko modi de ma na ko baaye ni se na ye ne wofa me ka se nya ni se ne bano ni fi baabi baaye no wona ni enko esere so e wona na me ne tie woni ni enko esere so na me se woni enko esere so nko ye de na ofiri ni na baaye na wo ko hini na sa atemu no ya wo baaye no won ti mi ankwa wo fa na kwada na ade achi a fa ne bla na sa no abasina ko enti me ka za no se wo kwa edumasan ni se edumasan de to mi lo bi na ye one time de nko betimi akona wa nko nti sa wonu na ekodi a ene ni bi emi nko bi se ni pankro mi ni no ena wo dan ni so ye se ni ena ni pa mi ni no me so wo ha nti anadunu nsem bebre kani en so kura ye dum no nti se obi a ye dum kani na mo problem se pa de nti mi no ni wo bo no enko nti so wonu na ekodi a ene mo nko na me bi emi nko bi to kan ya se me me nko bi ma ne bae ai be ma ni so ai o mu from mam na ai o from mam na mi sita ba ko from mam na si ai be ma ni so be ma mi bia na ma mi so nko ba bo amane na ai mu na na ka se o nja aba nko so ja da o ba bo amane be ma ni so be bo ma mi bia so ba mi aye den o sin ma mi di na ba TV so o number TV so aye den o so number TV so aye den ka che bien o di number TV so ai mam di number TV so ai o di number TV so o number TV so ntenye onu a ntina e onu aba o di number TV so nti se enye onu a o kwa wa o send usika baby on send musika okay na abante na ho ne wo daka Isaac Owusu hu no owen ni bisa abante na onu so ene wo daaye no ye ka so bi no oba ne be ma da wo ti ase baby ye ka so oba ne be ma da wo ti ase Akoma FM 87.9 Isaac Owusu dia no ye wa wo de nyinsan no Mitio Isaac ade no oye wa wunyin sen ogoto drink minute pa ogoto drink minute pa na re ogoto drink minute pa na oni brain chase ade bona re Akoma FM akwaba ne fiada ene ye boja ye ene ya to ndi se boja ye bi ye guy so on say the city no ane boja ye bi ye guy eno ene program ni Akoma 87.9 FM Akoma mu sam jumadi braso awie se Maa Akos minimum bedwafo agiedwa na ye de ebremo insa pepe ne ye no mabedwafo nyina ye krado ena na akua koko Pastor Julius ena Evangelist Samuel Mensa Ishmael Haywood ewa ha na yaudi ko social media Facebook ena fe YouTube na bibia etumi aye kama de ama yenti bomodia na share wo Facebook Akoma 87.9 FM bomodia like comment na share YouTube Akoma 879 YouTube Akoma 879 and also subscribe be me notification bell no so every so you get notified no washa ma for from so to me enya bi ahwe bobodi na share link no efa ma ye na bibi anya kama first of Akoma mu nsem Maa Akos great family Akoma mu nsem fan club Nikki Pizza fan club or say ayo don kwa
Ghana Association a womo Mantova and one more Viadana Italy womo ka ye ho ena ene ye di dwumadi nyina ebra mo kama no ntino bomodia na won so eka ye ho sade tie bia medin ede Maa Akos uhwe onua TV na afen so platforms ahodo ni nyina so ye de atoto me yenko na ene boja ye Friday boja ye bi ye guy ye fa emra mame within Pacha frame Grace yeboa. Grace ase say. Grace ni chi ya na. Within Grace say. Adom we no mu ko school na answer no woni pa no ayen say. Asopeja obe just say Adom enwa kan Grace yeboa. Grace yeboa free na ba. Me pacha mi fi Accra. Enkrai. Me pacha. Oh. Adi na different crab breme. Me pacho ma fa here. Hey, wa me dokoro. Me pacho there. Oh, ya breme nkra dokoro. Ada be ba breme nkra dokoro ni. Okay. Grace, ewie. Ewie de bo concern bo kosa. Pacho me ne mi hia be ma bi wo ye krum asiakwa. Ena obesi obi we asiakwa no ye kire se hu me no se opemi. First man fa madwen ama no because na mafam ma won kola mienu a ma enyeku omo papa nhwe wo ntina me ya madwen se nka me nware bi ohu me na ode opasem tu manim so obe ware me ti menene hihye ho abese yina be bosu mienu na ohu me da to ko so na me sister yes ene obi anu wa yesi wo so obe ware me eti me ne me mfa madwen ma no na me nko no ho nti ofre be wakra e ma me ko no ho wakra by time I say me pen not came or a taxi driver wa mama hu ni nipa ban ogina aka na so na me say bi na me nim say o nine back eye ne ya eti time me kwhia na me kodu achimota no o ma me gina ho be say 7 o'clock ansa na me hu say oba no bisa me say me chatade ben e na me kira atade a na hye me e no ka jam say oba nti me hu say me ma me enu ba by me hu say e yo no na oba no ti je mu ya say ode ne nsa betu mi ko mu so me kire na atade a me hye and I'm say and I say me ne frame me chei no and I'm say okay say me nya ba be draw we me nim asem a and me nim nipa bo nti me de me je to mu sa na me ne no e ko ofie ti e ko ofie no ka jam say obe ware me one me dai wie ya no me ba e krom e ma me benya ayare baba so yi ni bi white no me benya bi be yare serious be boso me be me yensa na nso biom enti no me ya maji se ka me twi me ho afiri no me frɛ no no onje ntom na baba so me ya maji se ka me ntime ne ntena biom bai esanse na yare na nya aba me ho awie me ye ya me konkon na ama me yare ne koi na me teka kire no onje ntom enti me kwa Accra ho na ndadanfo bi kire me se e ya nokre se onya bi boy ni nya bi ma ne ba ma ho nyina be ye ekuro ne ba ma ho nyina be ye ekuro enti se me pese me hu dia ene me nhwe ni machines no me hwehwe dem mo me hu se nnuro no se tam so nnuro a ye tworo ma me hospital no se nnuro no kro na me ko hu ni machine achi ansa na me busa ansa ka kire me se eye nokre se yare no wanye bi ena busa se ansa ko nim se wodi ama ma de tino nim se bibi se no nim se me ni obia oba enso no ma mfa wansie me de ko kire me nananom because me ma me ankasa de wawu ena me na otete ye enso abewu ti me nana nuanom ena me de ko kire wa de ntino ye mesa me kuta nkola so mu nyinyi ye ade ntina o ya maka mewu agya me ma ena so opa ma che woni egu so tete o na me nim se one ne ma me kra enka enti da bi me ko obiom na me ti dede me hyene dem na me ti dede na ge ba ko e friend wura he be ka che me se wuku na e pam ne ma me na me se da ansem ti me pie ya na me se bra che ade ntina wo pam mo ma me wo se ne ma me ye wana enti no enya ade obema na si ni nche na me kasa kire na na ma eba o mo nche ti na me so ma ne ma me eni o mo betena fine afa me be nyim first one boy ni ye ya se me nko yi nyinsen no ana bizan sa ade ntina o se me sua adwuma se tam so me sua adwuma wo asi akwa aban na di mi kohiem na mi sua adwuma e wasi akwa nti no ye no ka sese oyi mi frɛ asi akwa di mi be hye adwuma mu Accra na nyame ya adumi ti mi wi adwuma na ma wo ama no na mi si yo ti obeyi mi frɛ asi akwa ono kra ne maame
ena ne me kan say ne ba no ye maasem enti se metimi a minje adwuma na me ye wo ho no na me mla me ye adwuma no wakra na omo de me hye adwuma mu wakra mpa so omo de me ko hye adwuma mu wakra ti aban de ogi machine na ekuta me no omo to ma me abanje na ade ena me ba akra ho no mbesua adwuma ti adwuma mu ho no ma na nyinsen ebiemu esan no so ma yeyi ye no eno no kra wan fa man ko hospital o de me kwa achimota nkrofo bi ho se ho ye hospital me de minim se ho ye hospital na se ho nya ko hospital ti ko du ho no prekope no ena nkrofo ne ka se on be wo me pane amama da no ma ya de na me se misuro mi ntimi nya sa ade nti kwenti o se ade no mo wo me pane na ebeba nti asa prayer na me de me twa so ka so mo nye ma me ena omo wo me pani nti mani so ti me no na me da nekeda omo de ntoma gu me so na me da ba bi se nkrofo na eyi ma etwe ma wode no mu twa awode ne ho nti ade no omo se no ba omo anyi MP omo sai de ne omo se anyi se no ba omo anyi akola no se bia omo se na ade na nkasa ba nti ese wo me yam be se bosumi eti mi twa hwe ewo fie ena omo de me kwa achimota na omo transfer me de me kwa kwalebu ho no boy na anyi ne ti nua awodi na chika ho ne kwa achimota ho ye ka se kwalebu adi ambulance besi ho ena oni nua ne san na chi ti boy si mi yenu ena di yanim ena ye de me kwa kwalebu ti kwalebu ho no mko ye me DNC omo ye me DNC no mu yi ade no nyame ne abofo nim omo ye me no ma wo me pani nti ade no omo yi ne bon send untimi kura nyina ho apro wo yam ase wo me yam tuntimi njina ho po no wati ti nyame do pa ka betimi awu eye easy krasen ka betwa hwe awu wo nyame do wo papa hey enti doctor no abachi nyansani doctor ne ye pe no o ka chem se ade na ya ma ye no anhwe ya mintimi enwu biom se me ye rock ya metimi a ma anya lock nso nya ade ma wu biom enti o me da ho be 3 days ene ye frɛ boy na asa ne ye nya no bisa me doctor ni bisa me se mi kun no ye hu no wadwane sa na me ka kire doctors for no se wadwane ba o san ba ho no ma nche doctor ni se oni ana se eti oba ho na me ka kire ni se no obeyi mi oyi mi ode mi ko fie no kasa oyi mi na ode mi ko fie no ana okaka kire me ne ma me ba ho se me nwoma no ana me si da bi se si a o me ne ba na mama ko yin nsen agu se na doctor ni no e ka kire me se anhwa mi ntimi nwu bi ne ma me so for so se me nwu na me ntu di badin enti akoye se boy ne te se me nwu bi na fe na e ma asem na ogu so de ha me o de ma asem sa na fe do ska so ntimi ne me ntena bi enti mi nkomi kuro na me se me ba no mi kuta mamienu doctor nso ndi kra me enti ene na mewo kwa obefa so doctor fe sa ka se mewo no on fa so ti emoja betumi abortion na chi na mo ko mi DNC no moja betumi ana ode mi ko sofo bi ho na sofo no ye ya na moja no ma mi no ne moja ni twai na madam fu bi kire me se me nkọ amanase odifo ba bi wo ho na me ko nti odifo ba na me ko da ho 2 weeks wo na me ko ye fasting ye bibia na nyame ya adom na me benyem entafo no benyem na nkwala na ya me pa chai menyem ya na me ba ya na nkwala na o ye no kra na minim se menyem yare na na sande ma me ka so me fa me mala zeta no masoda ye ehu sese ntimi ka kire ma me se no ma me de no masoda ye se camp ho no mo no enkrofo bi aba ha obetata ye ntimi twam no obi adwane na me hu se nkwala mienu bi gina ho nti ho no obi edu nkwala no ho a no wasan wo obi edu nkwala no ho a no wasan wo na me fa nkwala ne mienu na me de ombo me bu ntimi di omudu mi ka no ba bi a meduru ensuo wo no na ensuo ne kofom ntimi mi di nkwala ni twawia na ensuo no abaso ne asa widifo na omoba ne ntimi encheme ntimi ni so temi na me kobo ma me na mane ntimi bo ma me na mane wie ye no a ma me ne ka se obe mama ko hospital ba me nkwa akra me fremi kunu no me fa me no fa me nkwa akra me ni didi nkoma na omo se bi omo ka se ofatau atameseu no se ma me odaye ya ye adaye na me ka media man ka se bi nti boy ne ba no ka chen so on fa me ko hospital ti e ko du fia me ni boy ni di amane kwan ya me ka da ye so na kire na pe kwansi na ne ma me ba ho ne ma me no so na me ne ye fine pa ma me ni ba ho de
me wo me ya hwe na me say nya maame na say wo na tore bedi na fe ya dan me wo me ya hwe enti ho no maame difuo bi wo no ka say wo kwa so ntimi di na chi enti ho na obi frɛ me ku say de wo maame ya wo ha ba wo ama ya hwe wo ba ne ba wo ama ya hwe wo ba ne nyima bo modi afa ne ko hospital na ko hwe sa akola ne nyima na ba bi amo be fa no sa akola no be ja ne kwan ma na ko ni kroma ko wo eti ho no na se me bo ho no sabren kwa da wunya hunu sa wonyem me pa cho da bi na da so wo odifo ba ne na me frɛ odifo ba ne ho aba tama me nyinsa ne betom de na me odifo no maame ne frɛ me wo phone so ma amfa o frɛ me biemu no ɛna me obi fa ka kyerɛ sɛ won ka kyerɛ sɛ ni nua ne me na me wo Nigeria me wo me papa ho Nigeria enti maame ne de no nim sɛ me wo Nigeria enti tamote sɛ ma ba Accra bi back no obeka sɛ me wo me yahwe na wodi na nyasem me pacho da bi because me gidi maame ya akra na ka sɛ wo na to ne bedi nyasa pachan enye maame ya na ne ba no buro no apamo no aso ne mu atwe no me pachan da esi abonten no ka ya asumdwe ba ya ti afa wo so aye odan ya obebo dua so me pachan no de mintimi nche di se nyankopon pe ne betimi a kyerɛ sa asem we as eti no ka sɛ me wo me yahwe no ɛna sofo ne ka kyerɛ sɛ me nkɔ hospital ntimi kɔ achimota ɛna achimota sɛ na me ho ye me no me nkɔ kwalebu ho abiem timi sa kɔ kwalebu me kɔ na omutwa me scan no me se nkwala ne yetu ɛna me kan nsɛm ni nyina kyerɛ doctor ni no sɛ na ɛkɔso na mase ne sɛ mewo ama yahwe misuo sɛ mewo boy no so yes ana sɛ me kɔ na enyi nsɛnya obɛma mayi biem enti me srɛ no ɔmoa me ɛna ɔma me lɔlefe sɛ me nkɔ achimota no twɔ lete de ma me sɛ me kɔ achimota me nka njɔ me sɛ time so sɛ mewo a mo mu hwe ye no ma anjema wo achimota on fa me nko rage na me nko wo no munye me operation wo rage enti no na me do operation su fiti ma wo sa akosi se me di ekowo enkola ne no ma me ni timi be fie ho se tam ne takiosu ma me ni be fie o barrier me ni boy no ma me ni be fie o barrier no wa be holu me one me ntoko mu nja no no me ma wo me ahwe se me nyam me wo me ahwe me ko hospital timi be hia me first kan ma no ankasa mfa me ko hospital ma anya otimi holu me mle bi holu me ma ne ba no e be to ye so e wo e be sa na ma chi be 4 o'clock na ne ba ne ko fa ne car na ne ba no bi say da so na me so ma se scan ekuta me fa man na o fa me ko hospital no no a de me be ko ba bi eno sia de ntina ne maame yese nti one me pepre ya na me de me je me ho na me ja one ne ba no ko fro ka na me ko hospital ho nti maame ne me ntokwa sa tam ne ame ne boy na beto asase ewo amomole asofa amomole ti ya beto asase ti boy ne ye nkakra na yesi dan no no ka chem se sa de ne obem yakọ efiri ho no masa akọ bebi a yesi dan no na me si yo nti tam ye firi ho no na me wura me boso me nkrumu ano ena ye firi ho ti efiri wana ye ba ho no ena ne nua ba akosan be kire ne maame ho eti mi hyedem a me wo bathroom a me dware bathroom no hye inside ho ti mi hu so obi abie pon seta na boy no so na me time ya so nti no osi ahoma wa kire ohun ti mi hu so obi awura na me nim se me baba ye wa no ena bia efiri school aba wa awura mi pie ye mi twi mi ti ane maame ne adwaye ho ti ho no me ye ntam di ntoma bo mi mu na obetwi mi adwaye ho so mu nya no ti na bla bi ho ha ye friend blata ena blata be hye ye mfimfin se maame na nje ni mu a obe plan ena maame so omunya onimu na ofa ne nsa emmo me yem aboso me nkuru aka akra bi no maame ka me kire o me kai operation o mo ye mi maame ni mi kikirikiki wo dan no ehon so aye dan o si mi nja ne ba no enya de obe pren se me mawudu kra enya de obe pren ama me ne ba no atana na me bo bra maame no tama wonyinsan ya mo kasa wo be wo ame ya hwe ne ho ne ma wo ankasa wo hwe within umu a onye ne hwe no wo pampanifo bi se bi a me ne ma se any problem but say ni nti me pa che obu ni manim ni enko bi sa na se ma fom no kwa bi so a ye mpa ne che me pa cha omukro mu ohima mo fe na hima ono so ti no no so ti baro ya ho abi a ogu so ti ma me ne fe no ohima ne kra bu fui e di na tem ti emle bi oba ye kra de ohima no ena be gina me ne ntam so onimu no ordinance kamia na me gina gata no tuko be sumi na ma chihwe no ti na me nim so oba to hima na ka chem se maame wase na eba no ya hwe yi obebi awugina na maso da ye se wase abesum wo mo wani mabutu enti prekope na maame ni begina ye ntem na hima ni begina ye ntem
na se tam na mi kun ni ho me che say woni obi kobi sa maame ne say maame me ne wo ba be ma na ti ho ma ye wo boni bia ana ma fom kwan bi so ma ehunu a ka kire me na me mpa wo chewo me pa chana na hema ne frɛ ne busa na eno se de wan ka hwe o so me nya ne hwe ono de enya de obepena mama ware ne ba no wo ye mpa ibofo ana me pa cho first na me ye pa ibofo wo hia be ma na ye mpa ibofo me pa cho nti wo susu say ebia ye honhomu asem ana me de sa na me susu ni because tama na me nyem ye no na ma me ni ye ni ye free pa na wo nya nyem ye no na me nya nyem ono ye fine ono aso kra ne ka cho say wo na to ne bedi pa cho na fe de kwa ma ne ntafo nhira ma nkade ebiem wanya ne nananom pa cho nkade ebiem ana na wo mane wo ba be ma na kwa mu no na wo mane mama me ni sika onya bre ma no wo koma ni bibia wo bu afu eni ade no boy no kwa na ohwe ne maame ebi wo ho no maame firi esi akwaba me na bia me di niam ba na se me frɛ maame no me yeduane na ma frɛ no ebi wo so oni di oba me ho na oni di ya me tibi kɔ se ne wo ba ye no me afɛ na me kɔ adwumanti na ne omla na me nkɔtɔ duane wo na na hema no so no wo fufu na me yankasa makɔtɔ fufu ene na ma ne nsu ama no tibi wi a na mama ne sika na makɔgya ne kwan wo bare ya ho no kɔ problem bi ene me pacho na me ni problem kura ama ne ba ata ne baba akokora me na me obetena me nche me di ni ko school wan kwa sori bia mo bia nka ne ho asem anche se bia wase na be ma na won ne tie ma me yese oh wa mo kan ba me de na me mfa no serious sa o mo ka se ma me no enye wanyini me pacho an be fi say obeye se 60 something de obenya ne baba ma ne abranti me pacho da bi o ma me ma ho pacho okay enti ye me free baby a o be wo no wukunu sa ho mafie na chi e di ama wo ya ne so ba fie ho ebe tu share me so wo edan no ankasa enti ye apre ma miku bla ta ne frɛ chei bla na wo ma me aba bebo wura dem ha no na wan hwe yo be pro ba na ma wan hwe obe kwakoda prison te ho no miku be wura dem ho to ne ne ma me pre ho e na okuta me ntumam ti me fa phone na me frɛ ye sofo na sofo ne yo band me frɛ na me te market chei ma me na aba bebo wura dem ha na okuta mi mu nte sofo ndi ote dia ma me ne kan nyina me kunu me ene me kunu wan kumi a me medi kan ye kun ana ma me ni sofo ndi bizan se ne hifa na me wana me se me wode ma me ni gusukuta me ntumam me nhye pant kura ma me ni gusukuta me mu ena o se ma o mu ja me mu a me momodi pata de nhye na me mla sole fie ana me ka che ni se ndi boy ne ma me prepare ho no prete wo soro nyina ba hwehwe ho e ma papa me bi twitwa ma me na nkasa kura enti ho no na mkofa atade hye na ma nhye pant kura ena me foro soro ena me ko asori fie kosi sa ade san ya boy ni tu ka sa me fa me be fie eti egusu ono mo no a me be wo ye no o ba me ni betey so be sesa nkola no eno me wo fie mi senior ma na boy ni frɛ me se ne ya obi afrɛ ne se ne ma me se o be sesa nkola na koto magu na me se o ma me ba be sesa nkola na ko eden akoto magu adomo ye bora na yesi me ma wo ya duane apro me pacho mintimi wo mo ya ne ma enye me pacho mintimi nchira wo be sesa entafo na koto agu me pacho ai ensemi de mu ye me de dodo ma mi suban ya asa wu kan die Grace you too sweet wa wo entafo no ma me na be fio so be sesa won what agu pacho Akoma FM 87.9 etin le ba ne kan no me de na me maso nyo se ne ma me aba ewe mo nti me mama so me mama ni na ho eti kwansi na sister ba ko no so awon ni bi no se akua ne na ma me no osidua na se no steady ma me no na wunu no ti no wasi ni trase ti wasi ni time sa atade e hye ma me de da ma me ne to atade na me wo ho setam na me nyem na me wo ho mi po de me ka yen sa atade we de ye fe sa skirt we de ma ato na ye fe eti no sa skirt we de ma me ne skirt ne ma me na ge bi wo ho no ma minima de ame de aye no ye ko kire ewe minima de ame ne aye o mo no mo frɛ ma me no ti sa ma ge no e ho na ma me ne ti e wo dua na se nuti na se eti mi ya na se ne blache ma hu se o ma me aba betina me se na bomodia na bra na o ma me be ya de hunum se me operation nipa o ma me be ba be ya de e bia no mantimi anhye me ho so obe na gi so be pra me so me operation nipa me so me bia me ntimi enyina no na matamade e pra nti e tuka be bia wo bia bra eti ase me nini eye kasa na no sister ba ko ne kasa kuya se ne be ye be hu no kure no hyeda ye se wo ko hata ne ma no ne nkola ne nko anso ne gudem ho
na me so me ko wura dem ti ko wura dem o na skin ni wura bi nso abaye ho na ye ka che ne so ho ko ti me fe che me se maame na pagya ni mu a oba e na me se pie na me se ma enti e no kro so obesesa obehwe nyame ani wo wontafo ni bi obehwe nyame ani masesa me mai akoto magu enti ho no me ni yiye manka se me ni na yiye na me dito me ni yiye e na ofa akwan e na konti boy ne bae de na ne maame ko e na obusa me se ne maame na me so abetena okọ me de me ni na yiyi sunti okọ enti akoso a da kromisi wa mi senior maame mantafo ni gina me ncha afa na omu tutu e na obi fra me se ekuya wasi ibo na me se munya sa ade na mo ye sa pe na me ye mo ahye me nti munya ade mo ye no se wa fa dua na ma chichire no ntika enye sister na ka se wasi ba de anka se da no na maame ni eyi mi firi ho wodi bedenche o nti o ka se wasi ibo nti no me ye se onya de o ye nti me dane mani no yi ni na se pabo ni mani suso o for saba no wa nya boso me se na manya boso me be se 7 months 7 to 8 months no bo or this empabo be twa mani so nti eno no me bufui e na me holu no na me de ne pem dan no me de ne pem dan na me se ma ade wo ye no ha me obi anko ma o ha me wasesa na se ego okra dada ma ade ti na wo ye me sa me so me wo ma me o na nya se me ma me ewu a na wo se wo ye de wo ye no me wo abusua na bibinti na mama me gusu di uba na chije odi aye me no metimi di enkola no akọ a me nhwehwe oba na chiri kwa na so me ni obi a me ni abusua eni obi a obeboa me nti no me ni abusua bi ase sika wo mu a me ana na me boa me ho ansa na oba ne oba abefa me na me koso adua ena me de hwe me ma mienu no de se me na mo ya ye me operation me ntimi koso adua ansa fa nhwe enkola no enti ade a wo ye ni jai enti ma me ba ko tonto si wo ye ho e be share me ne ntem ena o pata ya nya na ma me ne twi mi ko ni fie na didi atem ma me we di ma me na tem no obo wura ma me ni fie ma me ni kun ka jen so ni no bo wura fie ho no ma obebo no o di ma me ni di atem ma ade achin e bo night e ma me kun be fa me firi fie ho e de me ko me sister ho kasoa ade achin ya ni me kun 3 days am bie prama wa be wura fie wa na so wa be self time oba second one de obe oni de wa mo wura dem eno de ogira fie na bonten so eno o twa bo me nti wo ye pe mi ko hye dem po no wa be bropu no mu a eno mo frɛ boy no mo be fa me boy ne ba be fa me na bo be se 8 to 9 no da so gina ho no gina o da so gina ho se tam no akofie asan aba ade ni fie ben de bia wo be ma ko si ni ni fie na ono wo barrier ena yen so ya ba amomole ye mutwi ofaka no waba onante kura oti obetimba ka me de mintimi nante nko be bi ono wo but obenante aba onante ba 60 something years me pachai aba be di atem me pachai aba kontokwa me pachai enti oba no oba be di matem wa no enti odi matem a oguso santi sa ma me na de me koda ne de me ne me ma no ene ntafo ni nyina eno mo frɛ mi kunti mi kun ba na bo be 8 to 9 mu na ne ma me gusu ginam eno kura no ko tobo ti mi ye se mi ye se me dan ye no ebo me ba mu wane nan ena me ka se mu mfi na ma omoso ena seta no ma be sesa ntafo no e de omoko ma me na be sesa ntafo no de omtimi ko da ma me no wa ma boy ne ba ya ni yenim so okọ ofre me se me mla metena ka enu na me mesene ye nkoda no epe na ne ma me pie eyo wo se me ko hu se wo ba besen akoda eyo wo se me ko besen akoda ene na wa saseba wo ka ye no kradi an ye ye twa se hu na de ya dance mu a ene na wo ne ba no etwempra no wa no e de no wori no hu mu because we de me ti bi da eto okọ so a ye sa osimu ni so aye dan minim sta woko no nkoi mo kwa akoda o se me ko wo kwa akoda besi na koda enti won boy na mama enwura dan mu na nkola ni kutame a omukutame nketo a ye bi kutame baba iwan no se me metra ka enum na yanko nti mi wraka enum ndi nkola ni wraka no tudua na me doje na boy ni ka no eto no mama ni tudua enti won ka your friends saying mama your friends saying boni mam I question him was the fear him ni din na abranti e ba kwa wo de hu bro bi kwa fa ya na anim so ya ya besida wo ba kai ne ma me din hey
also eti ya fu ba na bo ne ba ka ne ka no mu no na ne ba ne yese ko de ka na ebo ne maame wo nachi nam ka se che wu yesa so obekun na ye me ne menya asem nti udi ejai to tu ka no ye ko ka so akra ko mi sister ho ne ye ko yira ma ka ne kra ko se wo kwam ti dropping ne ye sande ko mi sister ho ezo boy ne so tam o si ye na o sa odimi ko mi sister ho ba ye obetu ka na na jesu eno no be fi nti mi de mu ko ja me o ka me ne me ma ko tena ka so be na watching mi sister peni ho eno se ye ko ya ye samba ye ma me no obi friend se ma samba ho bi eni atem didie no odi a akosi se anu abreye na company fo ho omo se afa ye frey e wo no ani company fo ne wo fa no mo frey e na o ka kire me se o mo frey asem no o se e no ko ka kire me se obeku ne ba no obefi obeka kire me se me ma ja ne ba na obeku boy na ahye me se wankumi de ne obeku boy no ahye me e na ka ye so ku boy no onya na adu se da ye bedida ne ba no se da na na so me fa be ma o se adentina makasa nti ene na ada se obema ne ba na bodam o kan ni plane na ne ba ni gina o ka se ne ba ne be bodam de na ne ba ni gina ho ka je se obema ne ba na bodam obebo ne ka de free akwa agogo ena ne ba ne ka je se oda na se na mzina oba no bodam a me enum guase no bi nka mi on ka hu se ono ne be ka no eti amfa me was eno boy ne friend ne papa ma o mu nyina be hie mu ena mo frey ti egusu kasa no mama nkasa ena mo se me mpa ma me na cho ena mo se no de se de ekoso wo mayi mu no a etumi ma empanimfo bi sabia son sabia nya do mo fa cheme wo mu di nsem hunu yese akura ne panin nya asem a akura ne di fo nti won pa ne che na panin no na ne tie yese kono na boni no an ogusu di boni no an ogusu di boni no an ogusu di ene sai yentie wa no asem yese pa chao enti o mka asem mpa na cho no ma mpa na cho o mo ya na me se ade a menye ye de enya de a mepa ho cho be no obo wo mo se pa o se o ko ye no anka se oni ma be ko se ono di aduane o me wo ba me nchen ya na me ye aduane na me de ahye mpa ase ha na boy ne papa yi na no se na se me ba wo ba ifi o me ba ifi o so mpa bi ensi dem mo mattress ne da fom na ye den na o de aduane ko hye mpa ase e ho na ma me na ye din na me se me kura ma me no ko nye me nya aduane wa beto so amaka se me de aduane bi ko hye dem ana se den ne wo no aduane am abedi bi pen me pa chan momo mattress da fom me pa chan ena mpadua so me pa cho da wotumi apie aduane adam okra konya ensi wo me na me de mi free we kromo ba me ba be esu adwuma me se sa me ne mantie ma konya no ba ko na me de bai eni adanse eni mpanimfo a mohie mu ha madawro ma se me be mai ma anyi wasimpo because be ma no nye ho se be mai ya me ni tie ma me se me no aduane na oba no me de champagne ne me pa mo che wo momra na yenko dem ho na wonko che me mpakora me de aduane ne hya ase enye no ano no onko che wo mpakora wo de usu ba na se mpa no da fom a no o mabusa ne se hefa no wo de hyeye eno kra de o me o kasa no me kra ma anyi na no nti ono a ne kun no oni na gyan no papa ne yi na no se me ba ye no ba ne mpa no e da fom na ye de na ode aduane kohye mattress ase bia first na ayi na empadua wo ho na se na abubuo na mo de mattress na to fom 87.9 empadua ni ho no wo shia be ma ni nyina na na no kra na student mattress na no da so wo shia be ma no me pa chan ye be ba ho no ye be ba ho wo shia no na or the student mattress so me pa chan eti okasa na me de o mka se me mpacho no ma mpacho no na me twifa o mo so eti me twifa o mo so me nante se me mfro ka ne kura na masamba ma chibi eti me jantafo ne ma boy no so oba o mo fa o mo no mfo mo nkofi na me ko na me de me jante o beto mo kwam na ne papa ne be ka se me ma ya de se ma mpacho na me se enyo no kwa ne be ma ne papa na me se enyo no kwa ne be ka na me mpacho wade amenye ye ho ade a menya ye de no de ade a mempacho se ma ye de anya mepacho me ya de na me hu se nipa no start se o kan na me hu se me di for pe na ma punkotoje na ma power cho se na enko akiri na ma twa bibia so e de ade a menya de anya ade a mepa ho cho na o mka se ne nya hwe me metena kan no ne yenko na o mo fa me tie bedu fie no a ye bibia wie no eno kra so ho ama me ne san ba biem
mu frasa tena na se kofie no osan ba biem 2 weeks time osan ba biem ka cho say ye ne free mu hana wasa ka tra wo se pantem free mu tutumirika free mu empratwe ya da student mattress so tutumirika free ho empratwe ya mu anyinyin nsem akoba komiensa asese ego tutumirika free ho wana tetra we so ho mame mo di mojafra pa cho dabi mo ani mojafra pa cho dabi enti die pa nana ayi abrantie kwakuchei eye mawo wo se mi wukura so ayi mpratwe we metrem because of adododie bi esoguma no adododie ben ka kire me pa cho se tam na mawo mienu nti na me mpese mesan ye me masemu biem nti me ya madwen se me nkola no pe e madwa ne kwadwo nti me nsan kofa be ma aye nti na menim se ke ho ne de nanka waboa me amama timi ahwe nkola because o she mbo so be hwe nkola no o ma me ma nkola no enhwehwe me hwehwe nkola ne papa chi nti penini papa kra the first no fle e ma ni scam medical school ma oje chip no ebuburu mu no koto chip for the mama nti na penini papa no mfre me biem se penini papa be frɛ wa bisa na ba na se na wa send ni sika no kwaku cheje sim no hwe bo su egu so yiyi ni sim na owie na kra no hwe ne de me pa cha no de no hwe omu me pa cha nti enu nko ani adodode nti a ye kum wo so metra se mama mbisa wansa no wato se wote ase na wa frim se ya de ma frim you know was so frim long time ago Steven and Johnny they were na was so frim sabre no na was so frim se wa frim me pa cha utira anye yie nka wa wode nka yi utira anye yie nka yi wa wode to aso enti e ba sa na ya me ya adoma me ye we no o hwe ba me ne samba pbie mu no a o ne me ntokwa no eno so me de koto ye sofo ani na sofo san ka asem no ma me ni be ye free ye tutu nkola ni din na ma me ne ba bi ma me ne ba ase afi o se ne ba yi wa bi akonyem na ta na no wo me ho no konyem na okọ sofo bi no sofo se me de ahene bi ato ne ba na sen na ne ba ne di abo adwama nti me ye ba ifuo Some catch us that story and your friend Friday be a guy. We boja ye be a guy. Mama is why then. Me dia hene ato ne baba yi wana sin. Eti no school mu na ade ni kosi se me ye beifo. Na me na me dia hene ato akola na sin ti se da no asem ni si ye no. Boy ne frɛ me se ne mama ba ho no mama me mfi. Mama ne ba ho no me nso ba nyina so ti mi ko school wo. E na me ko head madam no hospital bi say da ben ana me ba me dia hene ato school na sofo ben me hwehwe sa sofo no. Na baby ko me dia hene ato akola na sin no. O ma kyerɛ me na mama ne ka se o sere me. Eho ye school min twa so on pese one me benya yi bia opema sempa nti min twa sa asem ne so kra na on be kan kra wanje ani akra na nka se obe school mu nim se ne ote o yakola abone nti ma min fi na min ko hwe me ma na me de me fa me ma ne mi na me san ko ma me ne min tokwa se me na mama ne bana benyim eno so oba ho ene ata no nata e ba ho so obebu me eno de nyame ne obofo me bufuri ama me fa toa mienu na me bo no se onim na so de ne sakamia me de be wo no na me makodem no no so awu ama yasie no ena ma me ne se me ye be ma me fa wo ne ba na me ka so pa omunja ne baba mu anu me wo no na me makodem na ono so ne ba no wasie no eti kikri ma de odi kwakuche na chi no ene atane be kon ena me de omodwetwe mi ana me firi ho be na se na boy no ma sam die eni ofa ne kwa on de ma sam de oya ade wo ho pa omo ya ade me pa cha ma sam de oya ade pa wo nya ma sam ko be obeba be fa wo ye be ma ai eti oya ma se oya ba de no me ti won jai eni ede bia me de ne fa na me ko me yese na me ka yese kwaku se wan nyai ade ma sam na eni entom beti wo beto graphic am obi aba be kenkan eti oya ye no se me tin kwakra say first no fa man 9 dio to so 9 no be da ma de achi na me wate so ama me na nyame ase wo ne moboje ni tu mu wie ye no be pa chan wo ne mobo fa ne saa bi wie ye no wo so wo fa ma sai 9 dio to so me 9 no be da ma de achi enti me kra de me tie ye ye achievement of no me pa chan ye ne se enti no nya gono wi ano pa chan onya nya obenya gono
no wanya gono na nyini koduru syphilis no wanya syphilis yaka wona didi mu akwa koduru HIV na wona oda ho na ne nia keka kom na obe kasa nsem so okare di a wanya asem papa bi ka eti oguso a ne me asem papa bi ka gono for mema wo mo ne nam wo mema ba dodo na ye gono sese ye betu ye beka kire ma no be ma ne so pem nkoye test wo se wo nkonkoye test no wefa no gono for mema ne doso wo mu doso enu gono ene gono ajuada syphilis eti okoso a mene na eku ema ho ene o kaso okopa keka obekọ no ne oba taleka na ho ofa ha no ma obekọ no nti ema de meni o mo kun ye bi menyum bi bru mi nua ne ade enso amfa eti nyame ya adom a ayefo na bema wono akofa ba ya o ne kwa akwatena tiefo student mattress wanya mfie sai was be say 2 years of course secondary school wanwie me so kwa kuche kwa secondary school wanwie wada so da student mattress so enyi obad na kwa na moda so say kire me because student mattress dey say moda so say oh say Akoma FM 87.9 Kumasi ye dam pass dey be china under form obi onu mo no ebeda dey ade se form no because student mattress na ye base dem mo mienu ma che student mattress ade be china ba akoda form be ma wo secondary school wanwie hwe me di na chie ni nyina so student mattress kura na ana meboa me pa chan wo de bi ko guest house na ye odo mo ba fi o de bi ko guest house de bi ko guest house nti wonye scam ton pada because guest house ba jini sika mammi so asem ba ko kan kura kire me aha de wo ba yi wo wani me pa cha de kan kura me pa cha de Akoma FM 87.9 bia na wani se de mammi si ni wo konto kwai pa de ogre wogre tokwa bi wo ya na ntiase ni mu o wo agugina wono a wo witness ntokwa no wo ntiase da wo mo mienu a wo mo ko no wo mo na tiase wo wani me pa cho me ni ani by first na me bon pa sen case se me wo hono na se me ni kumo na me koda na me so da efo bi ho a na me ko kan na bem na bem pa cha na je se wo pa che sen ka wo ya yodifo ba so obo wa brabo ya na wo tutu wa na mo ya ka ya yodifo ba pa cha na wo mpe Kwa school na to aso e be samba e say yi kire na jai Akoma FM 87.9 na say ya ma me ni ma mi je no kwa aduma mo abam tie jai ese na say ya me nye we no asan me so da ye hu ma me no o samba 31st ya say bia wonu na nya baifo a mokọ camp a mokọ mo camp at mo ba mo na akoye anytime dia na chese wo nso wo ho wo ani ntina bia o ne won camp ntini mienu mu ba ko opa beye ida beye na say ka wo ba wodifo ba eye tu ni yenkwa sere yenkwa abrabon sana ti eti oye sana oye masem no ana me ka chen se onjai masem no onjai ebu okra menim ho na o hyejae kra na oba afre no oba piki sabio mo fancha me se meneni eda se ye da mpam a ye woni mi hia mpam no oba afre na opiki me pa chan what's the name kan mama me say and your friend no boja ye be a guy me bre fear that ye ya na me bre no de me born say you know eti kapepe was the penny akwa nim meneni hia mpam no aye dan oba afre na opiki etie konte bi ho no ma na me buafu na ma pia na firi mi so woni be ma no da no me pa chan ogutu so no me pa chan woji mo feelings no ko ba opeke no apeke na ye me nyonko ba enti ya sa pe hu se na okasa na maka chese wo de ka de ope bia na so firi mi so na wo ka chere ne so on ka ne ope bia na hjem me pa chote ya sa pe mi de bufu etwe apia na firi mi so to wi a me pa chan o wi a na bi wa ya sa pe ntimi tie ko no akate no e bi wo so de mefro ni nyina na hjem me pa cho de bi setam no wa firi mi so just satam kwa wo feelings na teko okay me say satam wo feelings na teko because so woni be me da na ko aba ne mpra no wafa wa peke opeke aya no ka de wo se de e bi wo aya won kasa ya so de mefro me wo ba bi mefro
to kasa o baby obefre na metwa so na mapia na free me so empedo do say no de sa de ye ma eno de oye de bia uncountable ya de a oye ya ba akokra de setam na menyim be 3 months no of oba friend ka chere so mpempa bo setam na odome de ka ne be mampa bo bi na aba eno mi jaho na oba ne friend no bisa ka ne be mampa bo empa bo bi sa na no fe 87.9 I say mi hu say na omo my design bi it yes oba ne friend bisa say we share size setam na chale weta na me hye no na etu eti okoto odome de ka ne be mampa bo ama wo na san komo no so no di nyina no wo butu so me pa cho setam ne de no ni e wa bontin ana friend pa bo we bi no friend again bisa say we share size sen enti no sa gbe na abonten sa we de na abonten setam de na abonten ti o friend again no bisa ne say what size then again ka chen so 39 eti hono wa hege baako ni kun no se kwakuchi ade wo ye jimi fu ana de oba wo ne nyemo no hwe mpabo ehye no wo beto mpabo wo oba na nim di akoma oba afoforo ti hono mo pam sister no e ma ne ko ti me di awe wo ko share dem sun pa na enye ko but girl no ba ho da bi o friend wo phone so okay e no ne yes akọ no eti me ba wu ye ebi wa adwaye no wa friend nipa no baako de na peni ni kakranum no friend nipa ne friend no de ko share adwane ti o dwale mu ono ni nipa ne kasa o wie no ka love intimidate ahotie eti nkola ne free no fu ano de omugu empa no so na me ko gi phone free ni nsem na me tu phone ne hwe ho na obebo me so tro o ko na nka ayi ko adwaye ho na ayi ehuro yi bi e wo ho na e pa wo na woti ko bo ho na wu ya wo nkwase ewu maame ade ewu ayi how kra be na say ma yi kra be ya mo ha mo say wo mema ho nti be ma no odo wa wo hunu kwaku che no odo de ogre ko che no odo ma no de ti me kira uda wo hwe ne ya wo be ma odo ba na wo bu ba be ya sa ne ye na kire no me de no mbu me exactly because be ma wo ne wo da ehiem na ko aba no wa peke na no mi bo se opeke ko no ya wo tu free mu aneda so hye mu obu ni mu no o se ye ko opeke ko ne dia opeke ko na meti so yo ba na me me piano wo mom na be piano but wono de wo ntu no akopeke ko no se eno no onye ko no ya o se me frɛ me wo ba bi nti me frɛ na se me wo ba bi ni nyina ya kasa wona ga na kasa enti minim se bi a hello me wo ba bi no no watu na bi a wada ho wo wi na sa de be hyem but we di hyem age se wo na atuo na meba don't worry meba ebe ni ma to doctor bra na obre no aso na fe meni ogre na ayi wacha se nkrofo se Friday be a guy boja ye be a guy no but Martin se paint no nti doctor yem kwa yo mame ye da tiefo nya hwefo nyina ase awia me ba ya mete reception he ya na menya akọ mame ba ko a wose kokoko no esini ha chize apie tintintin wa ye surgery aya ye twa na eba ye twa na eba doctor kokko aduro ne de bomodia na fa bibra na ye hia bi papa wadawro ma ye twa ye homra sisi adok What do you make of it? Okay. Grace, within grace say adom we mo ko school na answer no woni pa no yen sese asopeja just say adom enwa carry grace yeboa grace yeboa free na ba me pacho me fi akra enkra me pacho dey na different crab me pacho man for here wa me dokoro
Vacho da. Oh ya bremen kra dokoro. Ada be ban bremen kra dokoro ni. Okay. Grace, ewie. Ewie de bo konsenye bo konsa. Vacho me shia be me bi wo yekrum esiakwa. Ema obesi obi esiakwa no ye kire se hu mi no so opemi. First man for my drama no because na my film my own kola mienu amanye ku omo papa nhwe ntimi me imagine say kan me nware bi ohu me na ode opasem to me so be ware me ti me me hihye wa be say yina be so mienu na ohu me da to ko so na my sister yes any obi anu wa yesi so be ware me eti me fa ma dwi manana me nko no nti ofred wakra e ma me ko no ho wakra by time I say me pen not came or a taxi driver wa mama hu ni nipa ban ogina aka na so na me say be na me say o ni nine back e ne ya iti time me ko shia na me ko du achi mota no o ma mi gina wa be say 7 o'clock ansa na me hu say o ba no bisa me say me shata ade be e na me kira atade an na hye me e no ka jam so o ba ntimi say me ma me nu ba ba na hu say e yo no na oban did you mean so dey inside to me ko musu che na tade an hye and say and I say me friend me che no and I'm say okay say me nya ba be do you me ma say ma na me ni pabo ntimi dey me je to mu sa na me no e ko ofie ti e ko ofie no ka jam so ba ware me o me dai ye no me ba e krom e ma me be nya yare baba so yi ni bi white no me be nya bi be yare serious be so me be me nsa na so biem entino me ya ma ju se ka me twi no hu afi no me frɛ no onje ntum e na baba so na so baba so me ya ma ju se ka me ntime ne ntena biem bai esansa na yare no nya aba me hu awie me ye ya me kuku na ama me yare ne koi e na me teka kire no onye ntum etimi kwa akra ho na ndadanfo bi kire me se e ya no kure se onya bi boy ni nya bi ma me be ma hu na be ye ekuro me be ma hu na be ye ekuro enti se me pese ni hu dia ene me hwe ni machines no me hwe de mo me hu se nwo no sometimes when ya ye trauma in hospital no se nwo ni kro na me ko hu ni machine chi ansara me bi sa ka kire me se e no kure se yare no wanya bi e na bi sa se sansan ko ni sa wadi ama ma de tunu nim se bibi se me nim se me ni obia oba enso no ma for once ye me de ko kire me na nanom because me ma no ankasa de wo na me na otete ye enso odo ti me na nanom e na me de ko kire wa de ntino ye me 7.9 FM afa yanko na ye ne doctor enkodi enkomo akwantuo jai enro no eye powerful papa yanko yo se ma no gusu a na me kire mu awie ya na ma me no frɛ me wasi ye friend Grace wasi me ba mo kan ke wote chiman no koko no na esimani ase apija tenten obi na se agu ni komu ina obi ho ma me wadi we de umfa we nsra so na oja sra so ne ko wie nyina na se ese omo ko nsaji no mu yi ade na wo nani no omo yi wie ya ewo mu ani na bi na asen aba no wasi se ye wa bre de se wo ja na ma na ye de be bia na oti enka o TV so se ya Akoma se ya na we se no o wa ko tobi ko nsem na me ka no aka na Akoma oso oba ya no ko beto just one bottle na ni po to ka se ama me ngutimi to do nka be bo se de minisika na o to ba ko de ko ye o ko yusu ya se no ade no eye mre na ye den na eye mre later bo mu se ade no aye mre so ma betenti ye onum 3 bottles na oso ne na oni na ade na atiefu wani ase o osi ade be osi ade na esi won pa ko hwa hwe mu a ade na ti awie ya oso na dance e ba ohun ne wonye no ho na nipa waka che obi ehun na na dio be na o de sra ya oso man se o me nom ye da bia me kam si koko ya moja mu yare nti obi mu wado se fasra o de sra ekọ ebesen aba nti wonya aduru abanu ko nipa dua no mu a e wo mu ahu tanko ebetimi ko ahuru wanim kwa na atete egu nsam ana bi ko ebe ya black no nyina ahye firi ho obi a oje akinye bia nkope akwantu koko no bi na won na hweze ye meka no etro na media na se bia me ebosim kana meka e wo mano keka da bia me kasa akwantu ofo de ye de nsam nam yare akese a aduefo ntimi nye ho adwuma no ene na SDF asompanfo du a
yedi ye akwantuo herbal center Dr. Nyakwam no edi nkomo mi da no no ye sa awomade no na ansa me ko me nkomo so me fa me number no emtudwa number no aye 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 0241 29 66 22 your numbers no fair you won say be kan bia your doctor kan wasem kire no da bia me kase kokko aduro die say bi dunka wo ko Ghana nyina sie say ye ni kokko aduro mu hene aya kwantuo ko mixture no mu di sie papa asa say wo nyina ye adurofo mu ye kokko aduro nanso wo say kwantuo kokko aduro die demu fua enti da bia me kase since 2022 up to date 2024 e wo mu hene no ye da so edi hene obi antu yen eni tu to ye do kokko yare wanko ade a mesre kope akwantuo ko mixture enne ya to apete e wo herbal shop bia drugstore bia pharmacy bia ko obenya bia to wodi num ko wani mi ka se bi ko akoko bu ne pia bonten ana wotongoma ne pia bonten ana kwa wo minimu ana ade ba chi bia ko do na bi fen kata achew ana da bia wuti ye wo ya wo se de ekoso no wo ko kire ye wunsi ma ye ka kire wo kope akwantuo ko mixture na num ebe boa papa se wo hwere ya so achew so na ye ekoso no kire wo nte wo ase a hia ye techima ye wa Ahmadia road ye ne chama UNESCO ene boso pe e wo ho brekum ye wo namasua station benbre sabosa na ase kumasi ye wa asafo labor runabout wodi woni e kira tonsu kwan no kan fie 127 kum ye wo ho enkan ye wo kwahyeman udu kwahyeman a traffic light no bisa so to mu kwan ana Santa Maria kwan wodi woni kire wa Presbya Sunday kase no ye billboard no enya Sunday die no mo hwe pe wo follow alo na ye wo ho a wo ba benya bia to ko kan shi dagle na na bo achi heba o wa se bibiduro fie takwa ye mame abesam e wo ho ba bibia wo Ghana ha antie ko bam e wo nkoko market wa ye nnuo na meka ho ase benya bi ato e wo ho akwantuo heba mixture mame ye duro we jire bia meka se me darama nya bia no ma me ntumi obi bi san doctor no aduro no e heba me se ye me aduro we na aboa me because da bia wo tika mu o kona wo ba mo mu ayo ni na ekuro but me no do na me to wa o mada wo ye funya de bia ana se how bia wo ye funu mu a ana me se wo ya refer typhoid wanu mu nura enko e pe wakun kope akwantuo herbal mixture sanso wo ya refer hepatitis ya mesro no makwantuo herbal mixture na brante ba ko frigi ba junior doctors ni bi was it dog minya hepatitis na ro wosem ne se manu munura hospital no ma try na emfa na mwa na 3850 wanu munura na emfa we say da bia mo increase no no atan say o TV say ya no say da bi mama mi ntumi wana anamon because abofudo ma no ma ba bi e kono epeko akume because da de be chi bia ya ro kwa na ekoso ne symptoms so wo hu no che say ya ro nya kwa ebekunu oba ye clinic wona no to nchia o se me ko no ma hwe se de mo kai no me ba kwa doctor sinse ma me ma na heba de no se da bi na me no wato so ekumi na me ko no heba de na ekumi ase na wo bi da wo obaji ye nyankopon na me di to de bia me ka me ni tro nche nyankopon da papa no ba no se dog me profile ya me ye ni viral load wa me check ye ni na me ko no mo do na be 3 months ya me ba na mo no na be ka 64 o se hwa na o de che na senior doctor na o se na adunu nti heba timi ya no se masa kire me akwa me ho adwiri me obisa na se obetimi ene ya me akasa na so problem bi ani ho wo ye fa me number na ma wo senior doctor na me nkasa me ni ha obi a echire no omo direct amanfo mo ba ho se nyina ye se wuso se sipa be wudie oba ye ho a eboa enti masraw nye bosremuka wodie opa check viral road no ne boye den bia be 500 600 Ghana kwa ne lab bia for the to them na kope ya aduro bia na ba ye kan ko beto aduro no bi na sha se wo yuzu na ya hwe de be si akire wa obedi adanse a ya adanse papa da bia me ka se enemu yare me ka se ensuogu wutiti wo ho ni obebre ekoso woni padua no wa akra wonti ase obema no fo na e fo ye ketua how bia wo mu bia no bo moden na hu ye na no enhia na ni nkomo
bibia be kama e de amount send me number no bio number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 nti yenu de bia meka oba pressure be manage am your clinic ho diabetes be manage e de amount say ya manage obi ka say obi diabetes you too as diabetes nipa bia o si kire dodo ese woni padua no mu nipa bia o age ne be kire pressure ese woni padua no mu oba ye be manage dia mo ese bibia ye kama e wo na ye dia mo kama obi ga metu diabetes metu pressure ye nka na sa ye be manage ama o kama ama bibia ye kama e buru so na wonti ase a oba ye be bibia e dia mo akwantuofo ye clinic no eye Akoma 4 e wo man gan na mu de edi kan e wo techiman ye wa ahomade e wo de chama UNESCO e na boso pe okobre kuma ye wo namasua station Bembre Sabrosa na ase Kumasi ye wa Asafu labor runabout wodi wani e kira tonsu kwan no kan fie 12 kum ye ho enkan ye wo kwahyeman ye ni presbia Sunday wo kwahyeman no e de no hwe o pe ba bia wo bia no so no ubisa ubenya ye nuru bi ato e wo ho da senne ye besan ahia bio yankopon enhyira wo amen nyame enhyira wo papa pa kwantu heba enuro eye kama yedi ho adanse ma wo sanka bi na ebeboa aha eye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no no a ene waso eguso amitie mi se ne ye fiada boja ye bi ye guy ene ye de bra wo no hwe bi e wo nua TV Facebook and afa YouTube ogre ma ei ema bia bedie mia na wo die wo die mia e wo coach ene ma me nsam hinti yanto aso free baby a we dey see ya no yanko pacho enti e ba se ne ma me kuso ha me no e ko so a che na be se ye beto abayimu no me kun ka kofa ne na so e wa achimota o se wada ena na danfo bi be pre no nti wonam no obo opiti no okọ na chi na car bi e be fa 9 na 7 e ye ne so nti ya sa no me wo fie e na omo frɛ me se me ko ka fa na so mo de ne kwa achimota ti se ta ne nkola ne ko school ti me di omo ko school me di omo do school mo ho no e na omo frɛ nti me ko achimota no ho no si hwim me pacho no na okay to aso na yanko yanim me do ono o ti hwim e na me say ye den o kyerɛkyerɛ mu na omo ka ye so omo be hye ne POP na na danfo ba ka so ompene mo mu nhye ne POP na yemfa ne nko odunsini ba pa bi oni papa bi na omo nkyere nan na me say ye say nkrofo no so say car na omo de fa ne nazo no omo ko yi car ne nche omo afi no omo be ye adwuma enti omo niska enti omo ka say ko du papa no na papa so be gi ye 3.5 na ye nkute ska na me ko yes na me nkute ska ni ko yi ska no e wo me mobile money so na me de bre papa no say nkrofo ni nya na omo di ska na omo kyere ne nan no ne nine no okwa akomie bia na okwa akokyiri bia adisa me fa drop in 20 Ghana e de ma no se tam no so no na sister bia wo ye hoso o ton ni container na me ton omo ene niam nti no oka asa no mebusa no se ane obetimi ato container na ma me oso woni sika se ya de we predise ho ton na me se okay enya hwe me wo sika bi wo dem ho eti no o mo ne pe ma adwoa ne kwadwo mo trans no mo kan sika ne ma no nim se agro na me di timi kofa susu ayi bi na me ba en be hwe bu fomo am ka chom so mo nkan o kan ye no o munya 12 million ana say it was scout that dem na me sin han it na me ni ge bi tu susu nso na ho so o be ma me 10 million ana me kwaje say scan no kromo antue ni na o ma me 7 million ana me de be kan we no na say container no so no nipa na ton 22 million na scan ko ye 18 million tina me nya scan na me ka je so na o mo besia e wona danfo bi won so na 4 days time no me scan be ma no e no ko bo besia ne be so so e no kra no person be ntimi ya na me call sister ne ko gi 4 million say ento anko si 4 days no so de ko to cement me nya scan na me de abele e no see you eti 4 days time ni nya scan ti okọ ya sori ho no me kun e ye gi scan no e ne ye di tua container ne ka ne de wo mu 4 million
Yeah, wadamfo no mukwaje no 4 million. Ono na damfo sister bi na me kwaje sa 4 million. So wo de me pacho. Na mo de kwaje container. Me de to container no. Eti me to container ni wie na fe ne nine no still a ntimi nya ne ho hwe na o se ka okwaje loan. Bi nti no me wo sika ho no ma me me fa kwaje loan. Eti ko bank ho no o mo ka se yam fa 3.5 mla. Ena me tua 3.5 no. Eti no so me ma 30 million. 30 million ye koy omo so oni sika wo na council seta no akoyi ni sika ni na mla oply no eti no oni sika bia wo ti seta o maje me 3.5 na to ana wo mu ana ne ho beto no seta me ne ye koto nkola ni di no nipa ne ye de ne to no to ka e de man nkola no se on fantasy sika se ka no to no be 30 million na o de ka ne ma ye be 20 million me madam ekun ana o se ye ntiti no fenhwe nkwala no to tete ka ni wie ye no eno afi o nine be ye ne ya opra ya ne ho beto no koton ka no o ton no wan ka nkyerem efitia so ka chem no ka chem so mon koton ka no matete ho ka wie no watika na wie na m ka chem so mon koton ka no eti da o kwa adwuma biem no oba na ka ne nka ne ho na m se na ka ne o se esifita na ka na sen se tam na eda bi o ho pentecost eda ka chem so obeboa no ama wasiesie ka no ama ka na san ye foforo nti mon koton ka no eti me ka sa no so on to ti tamo ba fia na ka ne nka ne honam se kwaku na ka ne we o se ka ne sifitem 4 days time ansa na obeka chem se ka ne waton because what if this can you den we busan say o ton ka ne se o se ka no ton 40 million na mta ka ho nyem ka mo no na enhye dance no waton ka for na me say u beton ka ne 40 million dia se ka me ko gi loan editoy na me ya me fa ka ne se me machiri ba etwika ka me fra na ma na be fa ka ne de kwasi akwa ye adwuma wakoton ka ne 40 million wan ka hwe ya nkyere ne se ka ne nya 40 million ka ne nya 40 million e no blame mu 20 million se me fa ne mangu container no ana meji ye no se tam nyina so waton ka ne nti no otifie enti na ese scanner na ese me di bi man kola ne ko school di bi bo akọ ma me san di bi ye aduane eti me yes ana me di ko fa ne ma kakra be gu container no me ko fa ntosi ni ne ma na be gu container no me di fa ntosi ni ne ma be gu container me ko gi loan me ka che se ne me ko gi loan obetua ana osi ai me ko gi obetua ana o ma 15 million esa ande be ka ho ana me di ko fa ne ma eno abi ne edididi enti da wantimi ankonya obi spare anko no na ese se sika no na yi edididi wakoton ka no nkope obi spare so akọ ade ka no na jeje mu a mo spend this ka ma enye ye hwe na wo de ne obi de he na ye enti na o koje spare na de ko hai ebi na jeje na wo ka na jeje no because me kura me ka me kwa adwuma me ba me nye sales enfama obi a eno no makwa akoton kwa akotena station akopɛ spare eno ene sen ana nyina ni obi na di bibia ye no ka ne de na njijiri because tabo tie wi aka yi kra ma watie wi no me madam kun esan eso ne so emokoto ka engine foforo editon satam kra na me na kakra ne yale me so me ma na mu 20 million na me de akola na ekwa amanase na kola ne yare serious pa ti na me sande ne kwa manase ti me sika na me de ye adwuma me sande ma na de koto engine sa na sa engine ne sai ama me madam kun na sa ma ne sika koto engine foforo no ja yanko eti oya sa ka se waton car no me de me ne preso a ena adwuma na me ye no entosi adwuma no ebe guye ena me se dabi eti ya se enu be guye na fo kwadwuma o mafie okwadwuma o mafie eto aso be na awotwemienu ana me kobo madam na me koji iska won ho no kobo na mane se na blache ye na okwadwuma o mafie na minim de entitu omusa no afa mi wo no ma last 4 years ya ye bewie ya ye de to aba ya ye de bewie me wo no me se me kwa akoto aba na okaja me se woni me won komo eti me wo no ma me ye na me se de nkomo me de me kwasi akwa akoto me ba na me ada asem wo se me ni obi nyim na we blache de asem na wo kan sa na jai sa concert ni wo pra betre fia ho kire we bosia onu obi nyim na me se jai de wo kire na wo me mpe agro bi sa na se me ni obi nyim eti se enke se wunya be ma ware na me se da agro na wudi no eti me de me na me se ya agro na odi eti me de ma fa anya asem na me kwasi akwa no ti me ba biem no anaju ye da ho no san frame no san repeat na me se bla se ne se woni obi nyim dia se wo kai se peni no machi no manyem
menyum ya no ukoji edro mpra ho amleko na minim ene me beda ma nyinse ne sei eno so ye koye me DNC e wo achemota eti se woni obi nyomode a ene kaisa hu se pesa DNC na chi me sa banyi biem eno so wo forso me e ka che se me man koyi nyinse na enya dia behwe mo betete me cross impeni no modie no eno so amasaman hospital wo tamme de me koi sister bi e ho no wo ye ho no sesi a me no di adanse sister ne ka ho ene ye koi eno so ko yi sa nyinse no ama me sa ho krata nyina me ko hospital nyina wa ha eti sa nyinse so wo mama se na so akonyim obi sa wo be wo peni no machi wo ba bi foforo dia ene me so enya dia me pre ama oba na wo eno ka che sa gro na midi eti na minim se eya peniampa asem no keti anadwe da ho ena ga na di sufre no ena ofa no di pie no se enya wo na ukun se me ba won champion mu a obekumi no eti ho no me ko me pie eti girl no friend na anadwe ka se wukun se me kun na friend se enya na me ba ho no ukun se me be obetumi odan no mu bie mu obekumi obebo me tu akumi na se sabayo no na twempra no kran so wokunu me pa twan eti okasa no me koji phone free me kunsa na me akasa me ni gen kasa me kasa na onu obi ku twempra ukun aba abechemo oso obekunu o frɛ na sama na ba ho so onkunu afa asem meto me so ana asem aga ne beka se me ukun o ekwanchen na ukun gina ba bia wo su se ne yira pam na me se me na ne yira pam no busa ne ba bia wo gina na okra me hu se wo akasa gen na akasa wo kasa no ye papa o se ade ti makate gen so ye jibifo ene no ne me preso phone so ana me ntimi yi phone ga ne number ne gu mi phone so eno tu ni ka ne ga ne ho 4 days wa mafi ko she mu afọ de titi mi flag ga ne bi san say ba me eti ade a wo ye no na watwe enkola papa efiri omo entafo ena wo ye omo sa no watwe omo papa efiri omo na o ka che me say woni ne papa ne kra ne da empa so a me ne kasa no na tawo kresi o makodware awie didi awie o modam pem oba no na ekasa me pa twan wanya ben ma wonfa anam so mini problem o ben ma wote oba nchen a wono asesa ne ho edi aba abegu so wo wani age kase mo awie na edi entawro si o masene eto kasa no ga ne kasa na me ka che ne se o uni problem bia wo betimi afa na mo kan hu se de odi ye me no odi bi be ye wo ana asem na o ka kire was gan so o ka kire ne se me ne maame etwe manso na ono boy ni bebusa me ame se okobusa ne maame na okobusa ne maame se omla me busa me na se akwese ye ya bayifo ene ye ku na me ka no e wo hunhun edi na ono kra ne maame mpre me ne na ware ye so na nya de obe ware me na me no odi mi bi keke oh wase de yan Akoma FM 87.9 wakacha ne se no o ye dan ga ne se mi ku so odi mi bi keke oh na se ga ne na ka kire wo me pa twan wono de woni no so onu de woni no me pa cho de bi ana me so me ka janse so odi mi bi keke de ene ono so sa na boy no so be jam se o no so ya shawe ni ba o de ne koma obi ena ni ku so obeku no na ono be mi ku ni so ko be boa no eti no se me odi bi on kan hu se mi ku no o wo yare sei ena odi ayem ti ono so odi bi be ye no na wan ka yade na nchire no me kan bodi njire me ka che se ye gono aha wo se me kuru wo gono eti odi bi be ni bi brown ti bomodi anafa etwen ana me ka sa gono bedidim ebedidim adukuru mu ni o chpe 87.9 Kuma ni o tawo emesu mi ku ko madam no madam ne friend o be friend no me ba faso ama me ukuru ya dan mi ku ko madam ne friend mi ku mo ko ne ho madam de hene madam na me de asem ne di kan ko to ne ni mo me ba edi tiefo aha agbozo heba clinic agbozo yene the man of the moment Ghana ha nyina yesa emema eyade kesi papa da ye no ye moto no no man has expiring date na je bema nwu ya ne bema nyeden ne bema in agbozo heba clinic se oba ye nchen a de ye ne se ye wo machines ahodo a ye de hwehwe owidie no na ye hwe nyarewa hawo ansana ho treatment ho no ma ye de amount na oba ye ho no nso a yade na ye sa no depend fire by fire fast by and no so ye hwe ni ho kwan so a ye so ba fa so a ye de be ni e de free ho no e bia na wo ye be ma na wo me masem enye
what you say in previous how the boss wa na best say jirim wutumi nyina so mu adwuma no te say de tie edu anadwo a na ato ene enkomuhudi ni nyina ya ade a e ha adwen yo mema bi wonu kra du ahomache mo mema ntumi nsori yi ni nyina ya ade e ha adwen bema bi so hono ma wotena se a wotumi ede be simadu ansa na sabe dwonso ma kwa wakajo kodwonso no wotumi awie ni nyina ya ade a ye treati ana ya ade a e ha nipadua no a ye treati e wa Agbozo Herbal Clinic yes no man has expiring it we just screen no so your numbers no na eguso numbers 87.9 0241 75 82 numbers na betumi afrene 0241 75 82 mi afrene no yedi nkomo sese ana se wo tema enkrane ni potemu am obetumi afre 0557 40 26 96 Herbal Clinic numbers no bia na odi osisi eye wo ya oja wona ya na moja enkakra wum ni nyina ya de a ha adwinye papa bema biara wo sisi adede bia meka sisi ene edede mpona mi ese sisi ya na uye ne ni nyina ya de a ha adwin into we bema na wo pese umma adwuma ne ye na unyina so na ohunya de Agbozo ba ya so ya yes 3 days to 1 week no na ohwato quick start na yes ne into we bema na otim we be from 60 years and above na o mema sam enye kura wo mo no maka so mo bema na woni esi emu emom eda it is ohwe na odie no osi ewu aye de esi ada bomodin asa odi we be kire Agbozo Herbal Clinic Kumasi ya ye dichem so be ba cho ye dichem so main 5 insurance junction ene ye wo ye Kumasi ha dichem so main 5 insurance junction ene ye wo ye ne inkramofo asore dan ene di ni enti o twen dan yade ene ye se be ba na ye no so ekomi bia eko gise utu ho anamom be pa cho ma yade no eni mu ase yade bi ho no mu asabi o mre nyanso yenso na ebetiti waka ho ato wo no mu a wo ho hwenye yi ama me no wansen so ya de fi yade wo ye oba na se sabi fichiko mu hawo eye de so a fa woni kire Agbozo Herbal Clinic ye de wa ye calendar ye keka ni nyina ye nyarwa Agbozo ya mo yade ni dia na nkyire se yensa wo frɛ ye ni na se ye ho adwuma be pa cho ye be mu se yade wi yesa eminti ye de numbers na to dwa no number na ye 0241 75 02 fa numbers ya me de to dwa ni nyina because e network e bo na bi anfa na e de ko number na me bo a no fa ni nyina na wo hwɛ screen so a e go so 0241 75 02 and 0557 40 26 96 and 0553 41 77 52 nyina factory numbers nyina say bia wo ye bema wo de sabio edu ahomachi a bema no ntumi nsori me pa tro ye be ya ma wo de ne se odwunso na emu emu shishiw insan bia ba begu be ma no ni nyina ye awasem e na ba betena so ama sebi preduasa ama ye de twa wondoa e pa cho ewiase so se okwa wade na wanwo ba ene na kire se e how be bi a ye betumi atete wo ho a wo fa ho ye hwea enyi de hia no se de woni be kire Agbozo oba ye machines a ye de be test no na ya hwe yade no fare by me pa cho ye mema bebre a hormonal imbalance e hamo low level of testosterone in ntimi produce enough hormone na edu ahomachi amoma so onni hawo be na bi won ma wo de boss wa na ba beseni ha adwinye papa utimi se koko na jimsisi mu ma ye hu ya enyeyi be pa cho ni nyina odi ba Agbozo Herbal Clinic a ye wo machine se de be test ahodo na ye hu dry de be ma ye be tije ma ni nyina ye den akọ be pa cho Kumasi ya be pa cho ye wo dichem so ha ye free screening from Ochina Akoma FM 87.9 free screening. This is open so who ya de bia e ha wo ni pediem na open so who ni amekwa e free screening na ye enti for numbers na ye enquiry say 0241 75 02 bia o hwe no Accra ye wo Kwashiman ye ben Kwashiman Chiefs Palace no o Accra o hwe me ye wo Kwashiman ye ben Kwashiman Chiefs Palace no into the whole of Accra the bia o hwe me de free bia no bet bia fa number no 0241 75 02 ena o tema ene ni potem o tema afienya dawenya ashaman ene ne keka so ma ne hu nyina ko mo na kire community 25 ye free screen ni bi 0557 40 26
96 ya mo ya dia na no nkyere se ye treat you me pa chow entini pese wutu anamo na ba agbeso herbal clinic we believe say ya dia no se uhu adekura de bae ana ya adekura na hu edukura ade ma na hu treatment a ubeye ni pakro man ho ato no eni tun yesi de to anamo bra ye clinic onum enti e bia na oti yenka ene nso wasate yenka ye wo kumase hadichem so me pa chow china nyame adoma ko ni na doctor me tenase na mama treatment kama oba nurse for no so ho no mo be ho adwuma enti me pa chow ye bia ne se o china ko ni na no be fire numbers no tu anamo no ba show de ba be screen ni bi na so ho ato number no ehu hia me ye papa if you say no e na de be hwe chira kwan e 0241 75 02 82 and that's 0557 40 26 96 ya de biara edunya ewo ni pediem na mmom de agbozo ye ne yie pa no eye empanu agudie no na no yes woman has expired it na se be ma ya be ma nyeden u be ma ewu u ya oba besia na se obi akokora bi abede wu wa utu se udi nsen ya na se hinsa na sei ana utu se be ma no hia na sabi as insuo no asaba abonten a ni nyina agbozo herbal clinic e be o be ma wakọ akwa test me so nkwam wa na itimma wo ma no enye o be so so nkwam wa no so eya oba agbozo herbal clinic e be test we nyina ya me pa cho ye de oba partial because oba ya de na ye hu no e hu treatment e ne de be ma nti tuana mo na fu ni chile clinic wo ma me ni papa mo ya awadefuo we ye be problem for better for worse no be pa cho wo mi de na mo kan nti se be ma na nya de wo mpem na wo ntimi ntwa tawo ni nchire se be be saw ne ma ko agya no e wo se mo ntumi pe treatment e na om sika se mo ye din nti se wa pe be papa na ya de no wa mfa nkwa be pa cho ni be ba wo so wo sika nyina sa nti bia papa no ya wo de ba ye ni ye nhwehwe mo anka se hu se ya de ni free na ba ye no se yesu so he fa be bia nam bia agbozo e be tene e de amam e 0241 75 02 82 bisi kumasi ha ochira nyame adma me tenase na ma hwem krofo ye wo dichem so main 5 insurance junction ye wo old insurance junction baby a ofi baby an udu airport run about an bisa old insurance junction e honum ene ye wo ochira nyame adma me pacho free screening kase pa e koso e pacho ko kwashima na masakra e kwashima enu screening e koso tema community 25 enu screening e koso na ye de ayare sapapa na ye be emenu me pacho yade no me pacho e ba na e unity kitin yade so ba to me bia nye no na ku just wanga sa utu anamo na me pacho me si ama me wan se efi yade ma me ne papa utie me yade hawa ma wani ji nyina no enye pay o wiase a wote me pacho se yade hawa be bia o de ba agbozo herbal clinic no man has expired it it men man it nyame adom ochina men man o da no aba be hwe o be man sa ho de ne tisem we be in 30 years and above me pacho se ba be so be man ho de hwe even so 18 years kone nkoyi o di boss wana ba besin sa 1 minute for ne de agbozo ye best be tie kwa if we say a good treatment here then e wo e dia wachi nanso unya ba bia de papa no ana sa yare sa papa no a agbozo herbal clinic de oba ye nche papa no ye de be ma if we say ye si tu anamo na bra ye hu yade no na doctor ne be kire say e yade we ne hu say we no de kambo mu a hu be de hu be to enti ye si tu anamo no enti akasiba kakra bi na me sorry ye numbers ne ehu hia ye papa aye 0241 75 02 0241 75 02 yes share juma 7 o'clock am adopa na ya wie na yumre 5 pm de biara da ye juma including what china yes Saturday no okay 7 o'clock am adopa na matrasi na ye ba be hwe wa wo ha be ba oba ye be test ni ya screen ni ya hwe be bia ya de ni free ya pamne free pe bia no if we say ye de kire ye say aboa owo sabi mpreduasa sabu twa ne tini fi wa de aka ni nyina eya homa enti ye ade ni free ni padua no mu a padua na kasa bebo adwuma de tie e pa cho me be na ye be me sorry for number CCC ana ni me nkomo 0241 02 ana se 0557 40 26 96 ana se 0553 41 77 52 kuma se o dichem so me 5 insurance junction be shia nyame admo chona ne ya
enupa ahaya community 7.9 FM on fancha ye fiada de na meka no eya na ebre no yebunu tot enti se ye samra ogreso bema wona netie wona nanyi sai ba ko amoyi mienu amoyi de tosu mienu no kra no kaketua bi ka wi 87.9 mi ansa ye ntafo mebo a eno de o ka se koyi bana no de wanfi no na de wo ye me pa chan wo wanyinsɛn ɔsan ma wuyi me pa chan afei wote wa no akɔka kyerɛw sɛ wɔne ba foforo bi anyinsɛn me pa chan enti no sɛ wunya bɛma pake oniema na go me pa chan to aso hɔ enti ɔka sɛ menya bɛma me nwale no me bɔbɔ me busuafo ama na afei me hu sade na ayɛde ti me bɔ me ma me num amane ama ye ntɔkwa nti me di firi kronum ɛsan ba si akwa ɛna me ma me num frɛ no ampa ogina me ma me num anim ka no kɔ sɛ yampa so akɔfa oba ya wone ne nyem ba anyi sɛ hɔ no de wan ka nkyɛ me ma me num busa no wan ka hɔ na nkyerɛ ba ka kyerɛ sɛ yampa so akɔfa oba na ɔno ansoma me sɛ me mfa me yi ge ni number engu me phone so na me mfrɛ ge ni di na tem na ge ni nka sa asɛm no nkyerɛ me sɛ ɔno ne me ɔno nyem na me me ne ntam me ne ma me ntam onye no de won so ma me se me nya sa ma ga ni di matam e ma ga ni san threat me to on so ma me na ma me no ka chen se on so ma me na ga na threat me on ti se on ga na ja o gira me ma me no manu ka chen se oni na ja se na obo ndi obo to pa cha ho no se onye bi na ma me ka chen se ni so oni ga na ja dia me san ne mra ena me ne bai o ma me sin sa ne metra me pa chai within ni we sa ne metra me pa chai nti me bai ya sa metra ye bedru ya pe ena ofre ge no em se ye free me free kro no de ge ne ba dem it ofre ge ne se ya ba eti me ya me ja me mane niam nti me yi me mane niam na me ko hu se panty bi gu efra me niam ayeka ana mbuza ne ze blache na sa panty wewe efri hi wo hwe na nya ode me pa cho da bi enya me baba ya na iso che mo de no eso se me die ba na sa kala ne kura me mpe me nche na ye brown Akoma FM again the pants ne ye brown wo he fa wo de to ho no to wo ase e ma me na wo ye da na wo prapra wo tu ne ma fia kosi e na ahuni na hye na hye me ma entafo no e bag echi me pa cha okay eti mi yi e ho no ma de nya ma bag na me di kwa asi akwa me de me hye se na e hye no na me hu se pant ne hye ene ahene ene toma me pa cha ena afa ye na wo ye na afa glass hye na wo so mu na wo de me de men sasa na so ena ayi dress nti he me machine si no woni ma na etutu yo Akoma FM 87.9 Kumasi uso mu me pa cha no so hu se enya wo de ya me pa cha wo de ka de si ho kire eti me ye na me si na we free no say ahene na enya me de na me say ahene we hu se ata ahene we ma hye bi da na ahene we kra se so sen me ba na obi sa ahene no de enya me de na me say wo hwa ahene na da masen no na wo hwa ahene na ekuta me no ahene no enya me de na ahene we kra so sen me okay enti dross no so mu say na ade kire no na me de ma color ben brown brown me pa cha so chen wo dross na wo dross so chen me pa cha no so sen me de na je so ba no to so chen wo de atia ne bia na se de ai se so ye nura ho no me pa cha da bi Kumasi no I sha danya tia kakra ne bia eno so enye bagaya se so ye nura ho no na sexy kakra me pa cha na sexy kakra sa asie te sen asene ye hunu so ba ne di ne huni ana woni ne huni ye oba be pa cha o de ma cha dae because na bufu ya sabu yi adwuma we ba bi edi ne pa bedro na papa bi etu Akoma FM 87.9 Kumasi what you be wo ya fa bi aja seri aye be wo 87.9 Kumasi ya kwa ogre obem eyi mo so mo ha ma adwe ne ene anita mani nye ho adai sister bi ho de ma me say wo ma so na etu anasa bibi aye correct me pa cha ne de ma fa nko me hura no sister bibi bo mo awon no wo fa nko hwena no ansa mfa nko hwena no ansa pa cha de ma wa was na mbo futi me ya na me friend na ka say blache we free ete ya na obeje
It na me suspect obi o be she that to gu bolem. Nanka bi a waja ho akọ. Me ko hwe bola no so no ne engu so. Ene so a ahene no so eni ho. Enti e pe na me ka ma ajo se be hwa ade. On se me ka cho se pant no. E yo ba no ko fa na de ne ba ha se. No so da ka ba ne se. Brown Me pa cho mate me ba. Yi ene ogre. Me ya say but don't worry. Bibia ba ye fine. Bibia ba ye fine. Yankwe. Maa Akos na ohwe de. Me ado. Yo, we de ma ba be ye ohwo a. Me ba be to abondi punum si o. Na Rose Brown na de de ano de yo. Papa. Ano de brown. E san so chen ono na woti yi. Je do tie na Rose ne san so chen no. Eni se tie ni. Na awie de ba be di nkomo kakra e de fa coffee organic tiger nut powder ho. Na Maa Akos ka coffee organic tiger nut powder eye atadwe a menu mienu nim ye yi. Ya esu enuanom ma wo mo ton te dru ba bi na obi kwakwa atenten na omudru ba bi omutonton nsu omutonton pan no ne ade a na omanfo bi si da bi drivers waduru ase de ne ma ye kwan na yenso yentimi nto atadwene bi sanse no ene pese yitimi de charge eye de fense ye battery no na abusafo enunti ena opania ne jeni Kofi Vinyo and Company Limited atena se din no se emfaso de ene ahwodinu a ewo atadwumu nti no ompese omanfo betimi are ne basa de nti a oye sa nyina ene se ebi mu ni matadwene we obi onoma wodwe a na wapro emu entete na guwam ne mu nso na wie no entete na aka akire ne no wapro gu eno nso na hoodenduro no ewo mu no obi wonom so wo wie a akoma ne se akwati se bi a wo we nkate na ba akomienu bi apro na afra na ye den ara obetimi apro gu eno nti Kofi Vinyo tena se ne se ompese oba ne senti enso bomode tena se na atadwe no hata ni nyina hata atadwe ni nyina ma ne wo a ni abomade ayam amana isi yam humuhu na yaka bomti uba yen Facebook page no so ene wo mo a omohwe Onia TV awie ya obon kwan a yafa so a yetimi apackage no na kwan a befa so a obedi no ayete se eye Tom Brown no ebi mutimi kan sa ate se Tom Brown ebi so timi esegu omonsa munata se omo atafre ne sa na omo edi any side effect bia eye ensuo dedede anase ensuo nyunu unya kakra bi a atere be senan anase num osegumu a no abomodin so be ka fra no wadi ebi timi de fra omuti na omodi ebi so timi de fra reference koko na o maka fra na omudi sense any side effect bi a na enuane nu a ewo eye coffee organic tiger nut powder mu no ebi eye vitamin C ya ebeboa na bistu eye immune system no eba ni si ya na prevent say o body no betimenya infections bi nse infection bi pese buru ni padua ni mu a enam se vitamin C ewo coffee organic tiger nut powder mu tinenya de a saa infection no ebetima ba ni padua no mu na asan promote kwan a ebia na ekuo bi ewo wonum ekuo bi ayewo a ebetima aboa na ntempa so etimi ekum saa ekuro ni nyina nu tino ya na eye edema yenuanom bi a omatimenya saa eye diabetes yade ni sanse enam se any side effect bi a na kwada di pani di obi adi bi eye yenti no ebetimi aboa na chese kuro bia etimi ru ni padua ni mu no abusafo coffee organic tiger nut powder eboa na etimi abomaden amakuro no ewu ententem sanso ena honidru ba ko wo mu no eye fiber na yeka fiber no a eno ana etimi boa ma ene obi didi wie na aduane no entimi enyam ntemu a eye na etade na krokro ede bro enu betimi result so abro obi betimi akwakonya yade a ye friend say eye ayamtim boni friend say constipation eninti no unya coffee organic tiger nut powder ni bidi se sie no wadidi na aduane ginegina obo eno nam so wuntimi na Maa Akos unim se ni padua no se ye chemu miensa ni padua no so yebu miensa ode ba kon eda aha nti ba kon no se wantimi amfa na ebetimi nya sunsuan so bone ewo ni padua ni mu enti obi obenya coffee organic tiger nut powder di bia no ebeboa no ama se nei wadi aduane no na aduane ni ntimi nyamti no ede na krokro abre na obetimi abomodin adi ama na yam tentem no otimi ada se de be ya obetimi akwa adwuma obi ono manso wantimi na ofi a oba adwuma mu afi na oba abeda na wodai obede na watimi aye adwuma ama na kwa akoyeye ye fa bibi omega 3 aye fatty acid ni nyina ewa tadwumu na nya tadwu bi akekese coffee organic aye tiger nut powder eno ebetimi abo ni padua ni yepa na we no
Maa Akos boys no de omaji atum for the general well-being and so their friend is social sexual vitality. Yes. For sexual vitality. Yes. Wow. Emma wutimi bomode twa kwa tenten che. Enu nti unim setete no na obi pese okwa tenten a enyoma mienu pe ana na ye nananom ene ye papa nom ne ye mpanifo de mani pakro no ya atadwe ene bese. Na nsuo nka ho enti se ene ya nsuo no onum ase no ahanti first ne de ma watadwe a wokokwa atente no sa hoden na wulusu nyina no na wo wi atadwe no na wo sare geni energy ni nyina eno eya honidro ba ko ewo atadwe ni mu na nya atadwe bi akeke eye coffee organic extra nut powder ko fivinyo and company limited etimedia ba na empenifo ka asem bi se eduro bejewa eno ane atrema enye se bia ono matere ba ko pa na eko e kire se ono matere ba ko nipadua ma unye nsunsuanso foforo ewo nipadua mu eme nkenya foforo ba na kire se aduro na bejewo eti gusu ase wo be dey obenom we de enye aduro eye aduane enti se wudi ba ko na o pressure ahyase a ne wo mo manya high blood pressure wo mu di eso te ban gusu ase obedie se da babuo nipadua no ebren ko enti ma yemfa ntodwa ba bi a omanfo kwa omo betime nya bi ato ana obetime tu bi aton oba akoma fam ase akoma fam okuma ase asokwa omo ni kuma city mo main entrance ni dia nimhwa oba sese ya wonsa betime akabi enu achi omanfo a wom so ewo eye poku trade wo poku trade supermarket adumu a ubenya bi Ferdimens Heba ewo KO Wisdom Amachi supermarket ewo Tech Junction taxi rank hono mo a odu ani chirima wonsa can be ABC Mart supermarket nso patase omni police depot no edi anum hwentu kumase emia wei ene mia pii ena kwa obenya coffee organic taganut powder ni bi etimi atona wakwa akodi na yenuano mo a wom nso ewo dua ya nkwanta omo wo bechem ene omo go so nso ekọ Jenny B supermarket dua ya nkwanta bechem anafe go so anafe odu ani kirem nso ewo Takrade market circle eno nso ye fraba bi ebuakwa pharmacy eho no obetima frɛ number we 0246 946 179 0246 946 179 eno eye number ofre sisi ya ombetimi ajoso na yenuanom omwon kran ana fei emfimfim mantemu central region so ufre number we sisi ya baby a wo biara o person penfo di bi bre no obetimi enya bi 0558 0558 400 265 0558 400 265 When say a share ewa Akoma FM ni Onua TV Nyankopon ahye ne ho animunyam enti wudu ani kire mo tamalinsu a yenya 6 point ba ko wo ho enti tamalifo be frɛ 0249 412 863 0249 412 863 na yene ewo kuma se ne Ghana memu ase ne wiase mfa na nyina no numbers a wo frɛ sesi na wo pese wo pemu nkire mu yi a eye 0200 777 277 0200 777 277 the chart one is 0244 78 76 39 0244 78 76 39 enti eye edema ema omafa afuru eye dema ema omonso abomoden awo a omomo manufu anufusuo no ema udi ba ko pa nufusuo no beba se ya enti afidie yesi yedi ahoden sha afe na se akopi mu ewo 2025 enti ye kakovi organic taganut powder no wagem so se ma waduane enye waduru entna ho emekire bi na aduane aduro no aba ye aduane a oba be enti we de sha afi asima Akos we eye wodia eye me nyame nshira ko baba mageme de na chese me ko no mama no fusuo no aba na yetumi anonom abene nom na ono so nom
na bibi aye kama aha ya Akoma 87 ono so no ye hwan na bibi aye kama aha ya Akoma 87.9 FM ai so wo bebo na furumu ma sa pepe na tie oba abrabo na ye wo mu na hunu na enra me ka se me say se wo pese wani gi a wani be ye den good se wo pese wani gi a wani nye obi a wani problem enso mo wani nye yina ye wo bi mani gi me ho papa mani sister ye otiwe o sha be ka se any pro but ye wo bi pa enso ye decide say no matter what e wo se ma ye ne gi ti da bia ye ne gi na mami mi se wasemba kwa ansana watoa ye nwie ho no ba bia ne ye de sori ye no ye nwie ya first time pensi so be ma ne him dross ne free won sam no de shey me pa cha no de me de ma no de ma hu ba bia o de shey o tu ka no koi what the dross no koi wo fa atoma ne ka ho ene wo de koi ye okay nti mi bisaw because asema wakan obi ti ho a sister ya asem na wo se abrantie ne ka kire wo a ema wuje ne pese ne tu mu because sabre no nanka wani nye be ma bia ho ade na waka de tu utrim me pa cho hu me no of friend of the odi kan de friend me wo fa ase seta na me ne madam fu bi ne na etwam eno kra de me pe asema waka che wo kan me kai ba me pese wo sanka wo se o kan asem bi kire wo fa wo ma ne ho no na ma o ka se obeboa me ama ma hwe me ma no okay na woni be ma na woni ne wo nkura no na woni ne ntematete anya sen me ba pani no me ne papa me nyinsen ye na mu na ye ntemote good oboa ma wo hwe no me pa chan okay ena na won so wo ye adwuma me pa chan e de hwe pa chan na me ko so anua na wo so anua se tam no etwa anua wo yo enso na be ma bi ani wakwan me pa cho da bi ansa na benyam de odi na chi no okay nti na wo hwe wo madada me pa chan be ma bi anka ho me pa chan wakwako waka che osese ni se no kwa obo ma hwe wo mo de ba wo hwa setena wone wo te no wode wo ko wuom di nti na wo se wo bo me ma me hwa nkora ni nti ma me ntra ho wo bra wo wu nhia no na wo hwa wo madada pa cho se tam no ma ma ja adwuma no ama ma ba akran ti na me ja me san ko ma chia me nya obia ensan fa me nhia adwuma no mu bio na se wadwuma na free won sa ne wo ye de hwa nkora na free won sa pa cha na aban de na odi me hye mu no so me ko mo nsan fa me bio nti se wapem wo se wapem pa cha otime de na nka won pem sa ma me to bi se wo bo ho moden ti na won pem sa ma me de to so mienu be ma no hia wo first woni ne di nkomo wo hu ne ka mu meboa me pa cha nti wo hu sasabe ne na ye ne ya ena oje wo number nti no no oni wudi nkomo aboso me san asa na wo kwa akohia no me pa cha be bosumi mienu okay nti bosumi mienu no wo gina ho wa frɛ no oba wo hu because wo say wo pɛ no no wote ka mu nti wo hu but actually oba no hu mema mienu ba ko na ante correct ena ba ko nso ka wo mu kakra nti na wo feel say coach yi eye be ma emu de ene me pa cha tamo mo ba no no bia wo se no bia number na me mani wo de onante ba normal na mani se enni de na ye ne ya no so ba de na ye ne ya ne be so wo mu e na hu ne se coach da no na won ne ko me pa cha okay kire me won ne ko ye ne sen na efia wotimu ana ne dan ya no wodam ne mu sitie me pa cha na ye kiosk no abobo entabodan kiosk na oda ti ewra ho na ye systems machines ena na ekwewo ena ne bag ena student mattress ena ne wo nti ukwa TV bo ho me pa cha okay ena ne student mattress da form TV ne kwa tikoponi bia okay ena student mattress da form me pa cha ena e bag ya de boy yachi esen so eno nko a na wa abrantie ne dem ho me pa cha no na ubisa no se watwika no mfie sen me pa cha setam no so ye fitani sabra no e fitani no onya metwi ka but na fitani no osua ana say wopon ne ho a wo ye n'adwuma onpon ne ho no osua
na osua adwuma nti wo hunu se obi osua adwuma de kiosk no ne dan ne mu ho no okay woni ne bobre be yie before wo ba be hia no woni ne din komo be 2 months no no send you scan na me pa cha no send me scan send you scan no send o di anka bra wo hu ni situation no ka wo mpe but na wo sure say obebo me di say why then say bi amagine sem skadi say wagigine sikadi okay to aso wabaje dross no wafa to manaka ho akwotira ka mo oko enti pacho okoye no mansan aseye menene so akasakasa ti media mansan repeat na me twa so because esa pe menene nya akasakasa pe na meba me man ntafo na omo yare enti no me twitwa nsem so ti oye esa ma asem na nseyin no bae eno so ma asem ya ena me ko ton preko me ya maju ko to ne ma sem pese me chi preko ton e wo ye nim ho ena me chi preko to sit preko no o ma chi ade enso tama me ne hia e no to bi bre me kra ma mewi na chiri ba ne kra we me ton kro be to bi ewi eti o ka sa o mu chi no na no ye sa nam sa blache ase me ye djuma na me ko manim na se o bo me san ase wo ye ne ma bi a me mpe because what di kai akọ ye wa ye bi yakoye busi o kwaka cha se me manya sika na se me mama me ho so sika be na manya wo ye sa pe me se me pesa that is a man be for you because me nam ho no me se me nya sika kra se ka o ya dia o ma me pe ma asem a ka o ma me ne bi a me di sika me sika nyina be because me ni ma me bi a me ko ma ne no se nya me sister me di na chi ne bi obeka so yare na ne ba ko school na me ma me se ni sika me ni obi a me ko akọ se ni sika e di adenti na wo yesa e no se adenti na me no preko no ne me ntokwa ti dakro abra wo hia wo first preko yi eno ara na no wo ba no wato aba no matwitwa je na yaguso na ye de ye ka ne sai mokoyi samuni e de aguso na musi ho na mu yire ono kra de onwi ntino aya wo de brem wo ba no wato de abrewo na wo se wo no pant na color be na ape wo brown wo se nya odia because wo mpe brown pant media ade white na ya me na wudi wo ni pa jeans string ni bia na se botoni bi na wo pe pacha nya botoni bi nya botoni bia mini awe on di ope botoni bi o ekua one pe G-string ni sa you draw so no botoni bi no ope wo simi enu na ahoma na yema ahoma te say o ata the draw so bi no a ahoma na ye fu wuti fie ho a age so twade a chia wa so ne ma ata to so a mama ograsre fa bi asre ate sa na wi asete yanko Aya kuma 87.9 FM Boja ye be ya guy ai me say na ya tune din say Boja ye be ya guy ya to aso enti oya sa na no ha me no enti da bi mi ko ye say me kwa akoku pleko e wo ye krom ana me ye me ka che me man say na blache ye ma asem no enti no me mba fie enya de me ba be de fie me man de me kra na so nke so si mechi be busa say ana me wahi omonka so mu hu me enti mi tom pleko ni wie ye no na me bo modin epie so se mi nyaku a me nware enti na me pese mi hu se mi pie na ade chime dia one me beko ana enti mi pie ko pe ba bi dai enti me ofre me a me hu so ofre me na me cut phone no na me block in line no me ma me no so be frɛ me a ma mfa because of friend me ma me no so free oba fie no me ni fie nkola na kwa na da ho ti ahemachi na me be fie no moto ne be si me ti me be fie ope e no busa me say hefa na me kwa na me be oba me call so person hu be bia me call de eni oni machi mesa fa moto ne akọ be bia me call e no friend me ma me na me ma me ti me ne me ma me kasa na me ma me bisa se kuya na okoi se me ne me ma me be kasa be wie se yan kasa be wie e no bo me sotro to obo me stro na me so wabo me o adeti na yesa obo me wi utimi ka chem say me nya be ma me nware na se ma pie dia utimi yi unsa de bo me dia ene me so me bo me tie ho no me ne nya ntokwa ma me ma empenifo ni be hye mfimfin e ma obo me na me de ne call dosu ho no me de ne call ye no ene o mu buta ne sa adeti na obo se me ne be ma akoda ana muta say den evidence no say o bomi ana o say ana me ba ye na obusa me me ka chere say ana won ko chere na o say say o si be sindia ye say ka wudi na chi na won ko chere na won ko chere eti phone so de me ne me ma me kasa de o ne me ntokwa wo so ana me sa me de ne ko do so no mo kan asem o be kan say ana de me hwehwe bia o de be ma me
na mimi free fie ho no ko wale aba betena fie no eno mka chense sa na tie dia ene me mpehwe me pedan no na me fa asem ne nkokot me so me hwa me sika me di adwuma nyina o yare ya se oni kai nyina o tifie no me ana na me hwe bibi efie ni ade nyina edize na se mimi hu sika nyina ahye a me ni sika bia na me ntimi fa asem ne nkokot me koye nkrata ni nyina wa me koye nkrata bibia no obo mode kokache Pentecost eda so me kanchem na me koyi asem ne mrefi ti yakodos wo koyi asem no ye koyi obi a metena asem no so Pentecost eda me yitra asem koyi eni se mu yie Pentecost eda dia ni mu ma mu koyi ba ye no wie no so te da ye ono krad we ni echi osuma boy na danfo ena kai ho ne koyi asem no papa no so ba ye di asem ye yi asem na ye ba no obi a me antena asese ye ka asem no ti ye bedu fie na boy ni ko adwuma mba ye no asem obeka se ne ma me se me makwa bukubo dwaman enti on pam me freedom anya so mba be yi me niema egu abonte na me ka chense no on kan chen ne ma me se me hia abusuani oba be yi niema no egu abonte me hia abusuani obeba enti me ko Pentecost e da ko busa ne se den na ekoso because some ka say me ko yi asem no obi antana za boy na ko say wakobo be say 20 million ti me fa nyi me niema efri dem e no ka chem say me de me nya nto boase e na me say ne me ko bi krom aba ti meba no na asem no mahu de omo beka ti me ko duru me krom no me ho na me baba yi wan friends ma wuku na akopeka e dia beyi eniema na kamode ode koye ho ade ne wo ne silvers ni nyina de ko no eti na se be ma no mo toto niema akode koye ho ade me pa chan eti wa baba yi niema ni nyina e de ko eni mattress ayeda sata na me kwa kokuna okay ewo ikru okay eti ho no me de ma me bla me bla nkasa me de ma so ne nkasa ma me bla friend ka say ah o njai de o ye no ka che so o nyai oni to me bla ni to me obeka che ne se hu ne mobo e ma wa hu mobro wodi asem na kwa ban mu behwa mo maka se Pentecost eda so obi se ye nkoyi e hu mobro nti be ma ne so hu mobo wo koyi ya na ono aye ne ono pese wo ye so aso enti yes ana me ka che me baba ya ne so onko report onko police station no onko report na me police phone nkasa no momla obeba na bia na onyi niema no eti okodu police station me ni police ni kasa police phone 2 ka ba na ode niema ne ko wayi niema mattress a ya daso mienu ni nyina wasesa mattress ni nyina sesa nkola me ni niema ene nkola na ntade entoma oto so de be pama man nkola wasesa niema ni nyina de ko na che sa bra ne de na ono waboa ma mwasifie bi no nti mwatumi asiesie de mo kakra anana mattress na so da form a eno de mattress ne da form by eye mienu eye tu today mattress a da bi eno de mattress mienu okay nti se de ono asesa mattress ni mienu nyina o de kwai me pacho so o de ko akoware na ko che boko de wasesa edemo de ne de wo so o de kware mattress no ene ayefra ne ma ne yekototo ye na me ko so me pacho an ene ne ma ni nyina ne silvers ameme de ba ye na se yokoto obi be hye mu what sister silvers ni nyina de ko o de kware me pacho an yehu bibi gu ani so a wonsam nyina ya basa wode kwakoware ba afoforo me pa chan se oni oba ne neti nti wode kogu oba ne so ampa ode akogu oba ne so oni oba ne neti so oba ne so onye ne ho ade ansa na oni na danti no obesesa niema ne de ko enti mo toto de ayefo no niema no to de ne ato niema obepempam engagement me ma me niema receipt ya omode ma ne kura ye ka so ntoto no eni esa receipt ni wa ha watoto sa niema ni nyina kawa no eni bibia mempaboa eni niema ni nyina wo enti se no watoto sa niema we nyina ne na mo twen dia na mo share date ya mo de be ware o se akasika o de be fa nipo obesiesie me ho ne de beto ewe de atade no ti anaka we de atade no ene ni obesiesie mo ho no enti na mo wani ya emu date bia mo be ye kobusa bi ena nipa de ka che so obeje no 30 million no san ena ka se me mefa de enti se tam no na me kofa anwa me ka che se meto emo no ene anwa no ti me kofa anwa me fa galon akase no kufo de no mienu first one na me di kan kotoy ebesi ho ena o se ebe ye we enti no
me to me san ebubu tonton e na me san koto obium e san bai e na san share date fufro na me san bu tonton nti na say champagne ni niam okoto to bai ni na spy because niam ni see them on ma 4 years ehun ade ye niam no anwa ne niam no esi dem say anwa ne nka wan tade niam ne ntoma ne yakoto to ye egu dem how many years 4 years ene eyi no champagne ne sam I spy champagne me na me yi bi koton ye obi ye wedding no bi kra na bi spy wo madam fo bi na me koton bi na me de ton tade ma kwa na mo ye no eniema na mo to ye ne timi good edemu 4 years no onye ho ade me pa chode ansa na ama be man mi so ade ba ko 1 I awade awo pratwe awo ko ye de civil be man ka wo wa mo ehunu ni aye too late 2 wa ma wa yin nsem mako be se 9 e na ato aguo meboa 3 what the man some how 4 enye no show papa bi de me pa cho hede no hede no show kopim so wo praye no ena niam mu be yes ha but so na wo how na we apart from even show na we ni how na me how e ma ho ni we good sa problem we nyina mu wo bon be de kura o se be me na sa kototo niam be hye me kawa sa how we nyina mu wona na twempran vie say chimpra be se ya ne ka me fa se be 15 years ni be 15 years eda wunya no mpra twe mu 15 years ene yawo a wunya mu no ni mienu de na eda so de ne yawo a wo fa mu 15 years esene de sa yawo nyina mu wo se be me na totone ema koye me ho ade shemevrenk ama braka krama me na ogre menim ye brad dientia ahaya Akoma 87.9 FM fine woman in so ama adishima ma me de wuko edwaso coach ya for guess Osafano because our problem we ama abortion baako abortion mienu ke you awode wa want ntafo no wasi ko yigunya ne yeden a ntafo na chi no wasa banyin semienu wa mo yi ni nyina to agu wose faka wa kwahye mensa obeso okun Akoma FM 87.9 yebeko dwaso ne akonom enu papa 3p garlic mixture eyedro ye wo dwaso da sani bia no mese bomodi apa bi wo dadro so wo nedro so wo hia 3p garlic mixture enam se we nedro bia wo da so bia no betimi dia ka ho na wanom eya bibidro na so we dia garlic krogen ena wo mo ede ye ensuo nim ya fa nkaja mu ahode no edo so se enwa da sidie no eye bebrebe enkanka ene ma na wo mo ho afichi kromu yaw ene 3p aba ema sa yaw ni nyina no eto ase ede ama wo no mo wo ba wo kwa fichira ema ye obi de kra de ema kra bo so me so wo mu din sakra wadro eye 3p garlic mixture ebeba ema mojam to ni nyina so hono de aye clot ni nyina no ayi ni nyina kama ema wo so wade ho afedi ogu nsuo ntentem de wo pressure yade ni sugar level wo soro de stroke yade ebo ne nka yade na kuma bo hwehwem wadro no eye 3p garlic mixture every work natural eye apebito e wo pharmacy ene herbal shop bia emom 0248928824 0248928824 Transpi natural mineral water bodun so ye Kenya ni pedria oba studio haya ene sisi ho ye no an obia enom nam say yensu papa FDA for agya to mo na wotwe awie ye wa wo bodwa wo ye we de wo to akwada din adwabo bia party ni ade nom enso ye de soma hoho no e Transpi natural mineral water ene restaurant ahodo ba bia wo mo ye guy ni nyina obekonom na Transpi natural mineral water ene wo ho no ma wo mo e de serve eno te wo so hia bi papa ba bia wo mo to nsuo no ehote eho ye kama ensuo no sade omsi baage na no so ye kama pa no antibacterials ena fenke ka wa ne moa basa bia da enu ensuo no ho wo pensuo abenu ma enkofa typhoid mre wa eye Transpi natural mineral water enam se ba bia wo mo to nsuo no ehote na wo mo nwumade bibia ekoyi enti no FDA for age wo mo nwumade atom eno ti bomoden fred dudu bia wo pa bia no enkanka ene mo amode ye program no pese lebo ho kama de ma wo a Transpi SG ahoma ne frɛ 05542073
7384 0554207384 afe Congo ointment enso ewo ho ede ma obi biada emetitro wose ema oba bia eyo ba sima ankasa enti maunsa enka Congo ointment waba wotie ne bona ye Ghana te worship padia eye Congo ointment na abehia de beka ho siesie ne ho na kyese wo maye no eniema edimo we no eya bebuo na mabu ni sa no afei wunya bi sa no anu asa de siesie widie nani ensa wansa wa ene ne nso oban no nyina ebetu ase ediama ho afei wo de no eye nwiwie anase pompo na abowo wo de nura hodo bebira teta so na so ntimi mpai Congo ointment ye de don pompo ntempa no na atumi apai sa so ena nantema propro ne kwada wo mutiri ho ye kakarere Congo ointment ye di to ase me kamfo ade kira bata nyina so se wo bebo wo ba no diaper bo modin a so bedi nka de srasra na akrem so hono ne to hono na akrem no kama sade be ya nappy rash ahodo on sakoda bi on ma se diaper we ne ho mpani ade wo de bo modin sa wo de Congo ointment be srasra koda no ne to ho ansa na de diaper no abono enso wan nyina ebebo akoda no ho ban ade afiri ho herbal shop any pharmacy shop bia ebi e wo ho na so padudu atupa de afre natural ventures ewo 0249017101 0249017101 Alaska Star Enterprise also Emma wallpapers papa ato bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light air poison chemicals waterproof chemicals and a face stickers come Alaska and then what the sofa covers aba ya the dry sofa on stuffing chair no what the no atete kwada the blade sunsun one what the Alaska hokwaji sofa covers come never be dra ho eye fia wo set mi yi no asi what the come afen so kra no eba ne se ope wall frames ahodo nyina so am fofo benya bia ewa Alaska Star Enterprise one more ewa Kumasi do Mrs. Anoche Abrosan mom Abrosan way eben Prudential Bank wo de wo kɔ na sa wo hunu ba bia mekan ya wo de fra Alaska anasa wo so ye tufo na pa bia tu atone a Alaska so obeje so ewa 0554 114878 0554 114878 enu papa na de Ghana fo nyina ye de ho atoso characteristic enu papa Zahara mixture Zahara G capsules Zahara man capsules and afei hindi herbal mixture Zahara mixture na wo ho se malaria no ebetu ase de amaye afei Zahara G no emaye de no ye de siesie ye ho papa ye no nom ma kyese ne ema no ya himfie ho nyoma bi enkoye nyina no ye de tu ase infections and ne edin baba so pa ye se bi ye kraman no ne ade ni nyina no Zahara G no a ne de etu ase afei be man so Zahara man capsules ba modern sa wo sabeka bie so hono ododo wachi am se mane nkwa ne ya bieja na oba no ema mo piafo wa hoto so no Zahara man capsules afa hindi heba mesha eso eboa papa ema immune system no ejane na so Zahara no papa eboa yen ema honam ne mu mraye nyina da ene mu mraye ene mu nsa de nyina to ase de ma yen afa yade bia da ti nipadua mu na ene nipadua edi asie no ya hoto so no Zahara no papa enu papa yi ni nyina every current stake ventures 0248569335 0248569335 enwe ubanya bi ewo pharmacy ena fe herbal shop bi da emon Max Global Link Limited eso ebo ade hye bebre no a ede onu matu akwan ebusuafo ne wofafo no so pese ode wofa tu kwan a mesro connection man fo no ene de wo mo twinkrofo di pa entu pese connection man bia betwe wadi a Max Global Link Limited akwantuo no nyese wodofo na tu kwan ne nko ano ena kire se watu kwan yo anase bia wokobu brɛ wo bi on ma watu kwan fie mienu fie miensa dwuma kora wonyanya bi nye wo so te ha no ma wo se na me bra watu kwan no fie mie woni mamane a wo mo na mu wonkrofo ma so enka waja sasam ne kam eno te won pesa wodofo no betu kwan akodi sensema obroni krom akogina basa yasa che no ediport no edina badia mesere wada kwanto ho senka ye nyina da Max Global Link Limited ena wo se wo kwana de ekoda won mom se wo pe Canada anase Germany Netherlands Italy UK Australia wo mai ben ena pesa wo koso adwuma ben ena pesa wo de kro wo ye nurse ni anase dentist wo ye teacher ni adwuma bia wo ye bia no pesa wo de tu kwan ko ade a Max Global Link Limited womo wo links so hono ansa no do betu kwan no na adwuma ne da hoda dent wo ko ya na kyese wa hyase ye adwuma na bibia ekoye edema wo de ne ye kan se bia wo so pese okosua de ana wo pese okoye business ana wo de nsrahwe na pese wo de kora ni nyina no Max Global Link Limited ebeboa ewo sa kwan ne so wono mo eboa ewo work visa study visa afi so kora no wo de no wo pese onya permanent residence application a eno so wo beboa pa aso wasene sa so ena wo pese ofa wade ene adoption so
enya wo krata no a Mass Global Link Limited ebebo flight reservation hotel reservation ena wo baga na so a wo san so car rentals eka home eno tie hwe on machira kwan ewon kran Wager White Cross one West Africa Decotals ena edi enhwe Kumase wonom ewa safo one Senate office ena edi enhwe yemfre Emax ewo 0535 823871 0535 823871 Grow fine mojedro mapa guess no ho ayefese na nsen wo ho ayefe na grow fine boys nyina so no bi papa am say grow fine de mojedro a wo be no mo na ade akoma hwehwim bi abre wo wote adwuma mu kura no wo dada bi grow fine de ebo wo amo ahyehye kama na moja ba onipadua mo no na esanso abo pa mo anya hode mapa wo nipadua no etina se wontimi ni di ana se wontimi na da bia da waye mre obi wa da bia waye hoya waye nyanga wasode ni dua so grow fine mojedro eno ne kanfo ade akire wo vitamins ahodo no ewom eno ntia boapa ema de waya de akye no entempa no ano jane na so afei waba so ofichi kro ne mankoye esisi so no grow fine mojedro ehwo adansidie ne de obi a wanom bibia hunu sampa grow fine makes you grow fine opedodo to afre digital herbal clinic 0244 596532 0244 596532 afei malaria drone time herbal mixture kayo sa drone time time herbal mixture etu malaria se aboa amonu madaso atimi adidi yie wona mre no etuase ade ama oni nyina nkamfo a aboa enkwammoa asrafo na woni padua mu na ekutia yade no ye fra omo sa immune system no boa won mo pa ama won magina won na so no ntia bre bia no na chese won mo ekun etia yade ede ma time herbal mixture ho ede ma wako hospital ana so akwa test bi ni akacho say immune system no wo form a wo modin so benom time herbal mixture malaria drone wadra time herbal mixture 0244 417669 0244 417669 beautiful Maa Akos mommy. Yes. Papa, my beautiful black beauty. Okay. Okay. Bremu best mam you no be mam na fe me resource persons ni bremu na wa some be man of frefra wa hunu wa frefra o frefra afedi o be frefra wa hu me hu say no frefra me boy good say the tie bia don't worry me na me bisa say I from no enema na akode be yo ho ade a ofa no wo de a wo totoy wo du sika toy nyina no wo fa ka ho koy me tontoma me ansa o ga bi ho no him o de ka ho koy wo de a waton so wase fa ka ho de kwa koy ba foforo ho ade o se anyame de anyame na me toy yo na sa o ha we nyina tete we nyina chi na be ma yidi wo famu yi sa oba ho a na wo nya ni je ne da me pa cho da bi ba sa na won ne da edru be 1 year no me ne na ndabio edru be 1 year say be 1 year mu no na me jai say me ne ne da eno na ne bufu ye ode sesa ne ama no e de koya wo ye say won ne na bie wo de o ye wo no ti be afedie na won ne dadan ba ko ba na won ne na me pa chai ti mu abufu no ode pake ne ama no o say ne ma me so pake ne onyi ne ama na me me hwe ya o me de ne ama ne bedwan o ma me sa no ka kire enyo maame na ahyase no won ne ko na wo kra na akosave wo mo no anya hwe okay trust mama ate ya ka nyina be hwa aka aha wo dia ba so ji edi me pa chai be ya ne find dia ma wate me pa chai okay etie for aha ya Akoma 87.9 FM se de etie bia no menim se wani edi ogre na asem yi achi how wo bu afu wo ti wo chi wa bebie wo si na di asem kra nie wosina just utu say one kasa no wo bu afu ho don't worry ya batu aso yenwie ye o asam no what bi ni yenya nwie ye ne be ma ne mpo abekasa ne ye ne wo maame ne mpo aba abekasa ye ne maame ne bekasa ye ne be ma because asam we ya no ode first nyin san ko second one was yigu kitu abi nka ye yi na wo de third ntafo was yigu was me nyigu tafo na chire no asam na yin nsem yenu e na asa to agu what is this Pastor Julius Akwaba
Mejosuma. Ekuya, akwaba. Mejosu. Evangelist akwaba. Ya edna ma. Nse nyame adom ntim ho ye. Adom. Ene store ene case no fiada. Ya tune di se boja ye bi ye. Boja ye bi ye guy. Boja ye bi ye guy. Be a guy. See ye boja. Boja ye bi. Boja ye bi ye guy. Be a guy. Okay, ya producer ya kana amonya ho yimra na e fanto ase wa. Na e fiada boja ye bi ye guy. Ajaje. Asemo. Na to de bia misi enebra ho de bi ko de wi ase be ye enebra ho Me de bia na ejo ki na me sese sa me ra ho enebra ho e bi be wi ase be ye de se pa se timi ni fa kwam bonus na ma ya na me se metimi twen se me wife was me otaka che se we ya na ka sa adwen na odwen sa na obi adwen ma ya na me hunu di nti se nipa shada so be nipa bone o se nipa nti obi betima afomo but so we bi mu di a as ye shada so be ye wade na wa se ma o tra se plane yes be ye se me de be ye no de aye o anu ne enu ni amu na ni ta no mo pa na ni ta ai o boni no we mu yo emuyo na ni da no ho pa dia me de wo na ekura be ye so me shada dia no de trouble ne kra emuyo de trouble ne bone yeah oh na ehuna na ma me problem wo ko de ye wa wie no ko ma wo kwane su ko de wa bo ye so se kan wa no tu bensu o de ade atade tarwa no susugu mu e wiase be na abamu yi ma sane mo winyana me kekesi ani a me hu se wiase we o ma munya do I'm telling asomdwe ne sabi ani je wo wiase wa e kakra bi na eno na wan hwe be wia wadwa mo se wiase ha e de but I'm telling o de ya kai bia ukuna tu kwan bia ankola no kura ni ho just for 1 week am hwe de awo ye abrabo ni nyina ende o de abrabo ni nyina timi sima wo hu de onye abrabo ade hu ya mobo amen me ma me ra ho na ye da me se me ra ho o great case no me ra ho na ye nche tiefo na ye ma etiefo we de case we de ete se de na de no akwan ba na pepe go the same go no na anya yare foforo kwa the same go no na the we abema ba kun the same thing na sema obi di me ma tema o da so e ko defend adibo obi kan wuntimi defend you because I see baako we kura de nchesenka achempo anke beka so ma o ka se mri bi ya story bi a na be ma bi sisi no de asmesi fast but we dey enro ye na ye ka bi enne ya foforo abaha ye ka se obi nso de bi ye obi ai oguso Monday or baba ye ka se ya obi de bi ye obi na ma de bi ameka me de me ma samba ko no se bone be ebikum bone fo edu be bi na wo ka se bone bekum bone fo obi kinje wasi sofo no obodua nyeduabo atora krampa ho se bi obi aye se bi jimi sem na wo ka se wa jimi no wasi opadidi atem but bi ade na wo ye na wo describe no de ye kroma no so obi ajimi a wo se menka se wa jimi obi asaya wo se menka se wa se hye kutupa fra no ntoma oh na ye how kese pa yetim Ghana ha no eti de obi ye di owuo beba no so no o ka se de owo ye obewu a wo se wa do meme na anya no mi o ye wa bi o wa etese de bia me ka me se affordable etese wo de 1000 Ghana no betun 2000 betun so for se nyame nhira so for anka se nyame nhira ko nyame no be nhira dada automatic se osofu na mi na anka se afford dia o de aba nyame nhira wa nyame na be nhira dada nhira wa o jira so nhira wa be nhira se o nhira enye sofu na no ase na mani nhira oh ena de ote won so wa ma binu so funu ka se nyame go nya tia ote won tina se nyame so be hirawa enye de eti adibo wa automatic unya de si ha nyame ahye wiase na aye principle baby esi bie ano e won sunsu aso o re de Abraham o fra ba no ka cha Abraham me ni twedi ampo nyankopɔ na ntema ni mu wi ano aye pe na wi ahwe ni obadome wu bia me nyame dome no na de obehira no mehira nti de da nyame ne Abraham temni so Abraham na mo no oso nyoma mienu o de won sa hwe no so sei na o ka bone ana nyame na asore o se he no wo ba wo so Abraham hia so ko fre nyame o automatic ete se ye de plug abo ho no unya click plug na se de esisi nti Abraham na ma no se Sarah o ho afedodo se me yama dwene se me ka se me yere no aye bekumi o hene na wo ha na onye nti ka se menu aba no ampan so ka sa ma papa ne ko hye dem Abraham asem na aba me nyame akọ Abraham dayem
Abraham and Komompa, Genesis chapter 20. One Kobumpa is every day. Abimelech, say, Namasi, your bayo one and men so. Yamina to Ojin, and Yamasa share. Abraham and Yana. Obana Wakofano. No, Corin then was a guy. Obana Wakofano. Obama you be cool. Na fana dia man. Nyamini Abraham was ma e asase wo sie won krofo mu ni nyame e wa pamsa. Wo ye den nyame be hira no. Wo ye den nyame be hira no. Sanzo wo bi boni a. E na boni be di. Hona me ba no. Se wo ye ne papa nyame e be your papa. Se sel nipa wo ye ne boni a e bi ni Mordecai. He man say wo me ku afiri wi ase. Kwan be no nyame fa so twitwa je he man ne nkrofo ma ye won krofo bo nyame position wo mo. Omuni nyame wa pam. Se wo di won saka mema be bra mo bra. Yana mo say e man tete nya no nya mu nyina o da bi ye he mema e man tete o mu wu ya ma emi 10%. Bebre na ye mu bonni no mo wudi wo mu timu e ku o mo. Bebre na ye wudi a e wo mu timu e ku o mo. Ma wonu say ye won krofo bi wa ho o ma bra ba o mo e papa obi ko timi hye o mo o so be yo mbone na san kofo na ya bom pa na be ka te say asese ka say me mra me yo say nso mi hu no o nkyere obi a ensi wo di papa nam na wadwene mu ya fan a na nyame na nim ko fa so a obi twa jo na abusafo san kofo mo hwe o mu ye de o mu ye dangerous ni pa nyame no wapam enti ema nyame ka so mo ye o ka so o kana kwa o ka so o mo mre o ka so o kana kwa ma mema ye ma wuru na me kana na yo say yam pese ye di ni die ebe mama yam pese ye di ma be gina yie bebi so mo gina no ene ye na ye bre no o ka se emre say nyame be body abo pa say nyame se bo oba si tu no bo ase ye o ku nyame fa so ye oba mo kro ma mo da na ho kra he nyame ye yo wa me ya hunu ya hunu kwa ba fa se ba yo ya hunu your man ye different that is the secret no ya hunu we were asleep o ma hunu o ba ba chere wa do se de o person o ya de no o nya na sa o person e ju wa mo bi ehunu o ba ba no fo ama ba me hu wa mo bi e ba no twa mo bi ehunu wa mo bi ehunu ma etimo mo bi ehunu sa no e na ode ni nyansem o kyehye ma me se abodi bi ne sa so e feche ma dabi na u to me hu oba no asa akọhwe no ewurade do get sabi o nyame wajim so ye ma sa na bari ma be for ba se me mo de ma wa ebe mo ni je look at if sorry ye and them time nyina ma kaza look at that sorry ye o he nim sa o se we ye me hunam unam me dompo mu dam papa na antra se kwa ntwe se nyame na nkasa mu se eye ma ona se me nsanse sa no o hu na nyame nya de we ma na o se so ade ni bi afije o to na sa wa o afa fa na se bi ya atantan die bi na o gesi nyamo de be chawo se de wa toro bo ase anwina de papa se de amawo na uri fa sa kwa so nyame wo eni ma hwe se ma tuntum wo gre ne kokko ma uri de dia ma ka she so mbo pa nyame tele uri de dia kwa so dem a se nkonko sane o ta sane si ma ya na se ma e na o mo masa nyame ma I'm telling you nyame no ma wa pam na nyame ma wa pam yeah mama be brefiro was as so I'm telling you I am ma woni na yiri ntie simpia ho ni tunu fo ntie mama be brefiro yo mo yere no ma ni tunu fo ntie bi say ni yiku nya sa futu no ahansi ase ma na se bi o anka bi mo jimi ye na so yene na yire futu tu na wanti na e ya fije say yi no mesi nyame ne ma e wa pam enne obi apa wontie me ma kutu quotation be mienu na ma se sia obi apa wontie nyame ne ma wa pa otutu oba yi ama you will be in the skies but when tutu oba yi no me sound no odifo bi no asaso be me ya fi so fika no me nyame na de ato so kwa ode wo yere efa so kwa ode ma efa so nyame na enti mesre brei ya beto aso bi ya ai beto aso ya beto aso enti brei mesre no ne ma ne nya ne sa na mesre ye tiefo omomo omoden oba me maka se wona wotia se bi akoma pa ene ne ntina na wo so benya wasomdwie na aboa Marco ememe binum ayese omo yetire nti ma kasa mo nkasa na yemfa ma anya hwe efri se de ha mene se utumi e ka kire wo yere se medie e ma die metumi ni ma nan e na eda na de obeba nan no de ono na de obeto so fo ono na beda ama de akye
ade we ni hye tokuro mu ho no se wo ko ho ahwe se de wusi bre ya hye draw so na kwe mama ni mo aha oba bia ne honhom e woni yes ase wona wo ka no oba bia ne de wo be kwa kosia wo yira woni ne tie bibia be koso kama wadwuma bibia koso wo fa ne chi ko fa ba foforo bo so wadwuma nyina sei afa wo ba no be ka che o yire so ye ballo enso na de obi ani susmet se de wusi chini wusi abramo kura be ko yama wo na wunya wo yere na mu kasa mu hwe mo ani mu te abobra na kwa mu be kobani amani enti me se da bia enya ma no na ye ba loko emema no na ye ba lok omo ne kofa e de ba na oba be sue nyansa kura wo ko sue firi be ma ho be ma na ma oba ni ti ema bebre mema na ma omo ani atse omo tiri mo ye di nyina ye mema se wo mo tena ne ma so ye mema ema bi kura ho ma nyina ye mema ema bebre ho ma ye mema emema bebre omo twawu mako aya mema na mo twa na wuo enyi bibia because ade na wode ba ya wo no yesi sa abra wo ho asesa hye na se na tinka kura na tinka ko ewu da honge kan won da won te hwe da keke o won da keke won so dunu kan no won no asoro kwaso yana ntam wo ho ba ya wo si hallelujah wa jesu e woni tirim wa jesu amen because opentama ma wo ho ba akọ because ade na wo de ye no no a wo ku sunsun no na wo o ka no so kra na wo fi no na wo sa de ni drum panimfo bi animu ni ye sa ka kire wo se ba ma de oye ba ma na wo bad wo yere eda na wo girl wenya call girl afre na wo butu so na wasa eshem bebre ya man sa o bebre ebuo be na sister bi wo se ni kunu ni ono da ho no na ni kunu apeke ni girlfriend na oni ne atempa so na obehwe na nim kakra se ne yera da na obehwe na yera nim kakra se wada na o kasa onu so nim se ne yera da na wenyina mu no ose bi okra na mako refi ose ba ko oni ni ye video call ne yere da ne che no o twetwe ne kwate no twetwe ne kwate sister ne say onu da ne kunchen wada na chain papa wada ne girlfriend wada ne girlfriend wada ne kunchen won paso won ne girlfriend ko ba no typically madness typically madness wose wa ko hwe ne kuru kakra wose rade so makomam everybody who me mobo abra wo yere okuni sunsun sorry ko na me say chese enioma mehu na wo ka omo anu tumu no because when na wo ka che na me na di wachie yesi wo kwa yesi ba ma di otumi wale nan otumi wale num na oba de wo wale sei yesi wo hu oba obi ka bi kire me oba wotumi wale sei oba de wo kununum ya sei wo hunu bi da oba kunu ya ba akope eti kwai ba ma de wotumi wale nan enche wo be bo abrewa ene mo nne munyi na mo no mu nura fa ene mo nne na me sese hwe nyame kresi se wiase nyame sese wiase ma ko mitumi gina kwan ho na me hwe nko a e ma ka so modam e ma ka nyame ato no bo se shirama because wo hu se me ma no mutiri mu odin eti nyame ato mo bo so wo de ye gina kwan ho ne hwe se pastor ba ka no kwan ye gina kwan ho ne hwe e ma no ka se no kama owo na ato mo de o nyame ma na ato ama mo na ba ma no obeto ama be ma no obeto ama eti nyame ato ne boase e ba ne nyoma se de wo bu ba nyame suro woni mu eti nyame ato ne boase wo dane wiase na mo de ma mo ntie yai we apache fo no mo hemu yo mo de apache nyansa fo no e ma no ya hyeda ma mu din bi apache something de nti ma no ya mo edin e na mo te ho e na mema no soso no ya to ye boase aka bibia hye ho eti mo de ne de hu mo ba no adane ne hem na ade ama wo mo ha mo me say o de cross wa say ye de na ye de kotokoro no kotokoro no nyame hu mo bo ye ma ko ye besa ato aso ye besa ato aso because say ye kire mema no bibi sabuafo no ya masa akwa o mai Edia papa ma ko ewiase ohun
da bi ya kan maka asem bi wa pen say wow Emma wo for ba gina ho wo de na so for akotu Adam and Eve oba if otimi ni bonsam share face to face ba man be ni wiase woni bonsam share da oba woni devil gina ho yi mouth to mouth bonsam kan oba bonsam kan entu jiri se die pa na bonsam di dua oba mu asa na oja wakwa ni kuru awo jire nyame anim ni nyame kasa bisa when to be resist ba no Adam bedu ye de if kan ye biara oba we nyina mama when to be resist yeah ko sempo faji Emma nyo ai enti Solomon ma metina sia wo hwekwan ya ne ba Solomon wonam so aba we todwe wo ba we todwe wo na Solomon me firo so blam ka asem kiro nyehu ma se hwo hu ye wo ba hu yo ba mpo yira oda wachi yemfa ne hye kukum oye ja na dia ye yifiri ye ho a na wode mo be ye nso a awuro emema yes fear woman and live long ejako fear woman and live long titi wo ba no odwa ne ho no wo gira ba bi bo mama papa mama eya ma bi di chamo adia da bia busumi bia wo twamoja busumi bia wo twamoja wo so be bunu kwase a on kan hwe on fa nsuo won fa hwe bia mu tasem tena fom ba ma wokuo wokuo mo nim eya na ya huma bro mia mi nua so fo mi ni si so yekoba wari jame da ku ye na ma pa ya misrew se oh ma se ja oba o kan 90 o kan 100 to 90 na egu na fa 1 ene yesi no e ma ri nyina te wo ayo so fo we bewu na ne yenom fo yo oba we ni baba da me ko e me hwe me nua ne da ho se urade akwa we kai obi echimu obi epene de ama ne ba wo obi anso awo so awo no emema ye besrem o masa wadun ye se wo busi sai kwase o but wan carry kura no ye wada no mrem bi kan ha se edi asempa na ma ye ka kire mu a utini wura wo hu nyina kire nana bibia the first day wo shia wo edi asem nko a na ba ye wa bra wo we se wo dem na wo ma mi mpo ba bia wo nyina duma wo ma mi mpo ba dem na wa ma woni ne bakon tia otia no woni ne bakon na so ni sama wa no na wo ba go na ma me wa den wan twen kakana jari we na wura dem na eja mo nsuura kwa enu so wo wura wo hwe bibia enu akra no mi dware wie ye me dane me to kakra pepa ho kakra me hwese nani mu nie me fa nwura ho ana me fa nwura nam se he pe ba bi fa gina na pe ba bi fa gina enu ya won so de nka enam se adai me kra me fura dwuma ba kra se de me ho nhyɛ dam fa me dware wie wo fa wudi be wura he fa na no so ya yarsa pe ba bi fa ho tena enu fa tena he fa wudi be wura he fa wudi be wura he so edi ya besre ana ma we nkoma ma no learn to be independent. Learn to be independent. Or buy. Yawa jini say be many wa fema you can survive. Oh, yawa di bia dia ma maybe a wo mo try say o mo be live independent. Aye adwuma hwe. E mema no wo ma yeso o mo ya hard. Oh, God, you are hard. There o mu ade. Yes, o ya hantan. O ya hantan ya. What tell say wuni na kwa mo tiri body bra. O ya hantan. Wuni na kwa mo a she can survive. But maybe I woman you say to be man kan ho a. Ni jaya ko bi na meye. Why na be hwe nkwala no? Why na be yese ma me mesrawada, mesraw. Di wo ho so. Okay. Di wo ho so. Na kwase buo no. I guess say ya na be to aso sawo.
wa ma wo yare ante say ni wo ko enye ye yin say egunu ayi yin say egunu awi third one dey osimi yin tafo aba na wayi oku na ti wo hu no oku we nyina chi so mekawa ne ma me ne papa no mo te wo hwe no na ma me no hwe no kwa bruce wa ma me adai edian kwa nti tirato wo ba kama say se branko ba ma bia nanim as ye yi kwan foforo as ye yi kwan foforo na wo bu kwase mama say 2000 tabu mara kwase am ye be slam ma learn to be independent. Okay, 2024 ne be boaw amen aya Akoma ko unsa da no ye tiesim eno say ma we omo he ma no ma ye se no omo muhwe ya nya wo he Akasa no me na san. Ya na odi akwa ye hu chepe bebre asase su ye ma boni o e ma na omo aye boni die boni be boni fo your town tin ni ye twam ko ye tu ye ka na ko ba bi omuwe wa yo de boni be no de ayo ye ti ye ka mu ni ye bon ko na ya ye ka azamani aje amose ye obi ayi no sintrazo na ka bi o ya kire ye obi ayi ye ko ma ne so na menya fa number ni to dwan so 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 red na so green o ma choro to ma me mo bo ma wo mo nie no na mo hodi on ma me 03224 98035 03224 and 0243 114497 0243 114497 odini baby afefri Papa kwa bia 6 match ni. Yeah, 6 match yankwa. Na mo fi shapa. Na ade ba ko a me ka e dia kire be ma ni se. Se de sofu kan fi ya no. Se be ma sisi pa o dia o lama no to ti na ati se de mpe. Na o ni kire be bi ka wet na se ba be cha so ka kire mpe. Yo. Ba e di bi e jan pa me na me di ho ma no no ka ni bi a se wo bi fi. Ya di dia ni kwa ta dampe ma ta usi masre Mako kache me baba no anase wo le ba na baba wo se oni na ni free be ma so se e le dan no pa on pe dan no ni na bi ko fu e ga di obi abua na ikwa no ken ka tete no akọ ma so de me ko tra akọ ti echi ken de echi ya mi sra mo me da se pa we didn't baby afefri no ko so e ba ko di ku ni ka so bi attention na plate papa e ma le se do ma bi progressive kendi yofi ko ye ko so se e tie djuma bi yan ko problem e sia ti le se de no kwa ba ko de yasi na mo ko ifa to me bi a ya na ye na na umugu ye ni masi usho wo ba ni zema e ba ni yo ba akuma pa e gutan pa ni ya be na akuma gutan aje gutan ye ni odo esi papa e me ba so si a ukeke obey ni bi e kakra marketing ya ba go oni ni kwa oni bi so nkwana oni bi mara o oni si o be e ma because the man in say who any say more kana but you say this in say kwa so obey you in cross the zaman we need I didn't hear you at the man who obey the I phone no yes ko e ko ye o ba ho go wade ha no be se e ba you ni say dia ira dem pose o mi so o yan go pon e be se ni no ni ni se ni ya mi sha akwajo poku we didn't baby afefri Maa Akos papa bi e ja papa bi yi Opo sinere to blessie aso classroom genka danka pastor Junior to be papa bi no ba na me kala to sisi Abraham aso mi kuchi mame I'm church of Mensa and the Mensa to the police station you are na radio no but the regular prosecutor na baso let me say bia we dey ni try fi o e ma fi dey ti se ku yi ma ni bi no e ba se bi na me ka bi se o ye bi na se ba kasi a asase na wo ho so ni fi ni awari awon ko wa se crown wa so o de pe ke ho no pe ja no pa we ni so wo de mo fun sound ni na so ti ho
Seven brother said the yabo. You said German can wow. Because you bear manager Pajo will be on what you are from and then Pajo be your brother and send the one answer them and then them and the master beside the house. That's what you have. La Bema can be to a member. Ma and Tafo and Fanta for your brain. Also the one for own from one such a big Ukuta and the delay. A bashit. To them I will be Mayano. On one taking out of an on to master mission. That's a woman who is a near bay. No one in Kwan, a best you. That's it. Me da say we didn't baby afrefree. Hey, so we get Nigeria. We are going. As you go one day, Mabuta Naya, or no Galicia, then I know banana, I'm so maybe Sadako, New York City, with you. Now, about we would have a contact of Kaya, Obano, or better with Jam. We are Walia, we are bossing. Oh, that could be a member, but what? Yaba, ever had you know, if you make it a bad by mouth, we. Oh, Baku, when you say the first, Jimmy, when you could get a price, let Jimmy get a price, and then Jimmy a price. Moment to me, and radicalize me. Tobacco, Baccarao. Me da say we didn't baby afrefree. Mommy, I mean, yes, I know. I let you know, so they will finish the game. I will finish the happy. And then he say, no, mommy, what be happening near the arm? I say, you have to adopt him there. Me say. Thank you, have to be tired. I say, don't pretend here now, I told me about you when you can't go. I went to a prophet right about Syria. The package for now, make a minimum. So there is a minute, I am at the deal. What would you make and say? Not there, man, or aunt, Yakolana. I am meant to let you say, we do the part of the Yakolana, I am power. Because organization, they say, maintain and canicle. Now, stand on, or no, by again. If you don't use the benefit the dance as a Brahmin question, or that before, how did you have the cow? What you say? One name, one of the young Colano, and I know about one sense. One country, Many and Yaduma, must have to pay me. Young Colano, I will go, you must have the cow. No problems, now you do. It's really animal mind. Says nothing to everything, one show. Wow, whom are they over young Colano? Now to them, maybe so about the show. Nada, them are not no other day. Any attack or Bajan Colano and Yadi. But on Yasano, that they are, and Colano, or not having a problem about the cow, what makes it yourself? You will tell also Modi, if you watch Shenoma or Wagon. Yes, one, yes, I did Robert Namini about it. I must have said the Santo Anepo, I always now was here. Young Colano, you got a for Panta for the warrior. Oh, we said because you are making for the Ubutano. Jamano, Sansa, what you never do. If you start to compare Ma, one the power. If you don't do about the power, be a one of the Obama, it's Dania, or how no, and all the Kenina. And that's it, any other. I mean, Shamini Abema, we didn't baby afrefree. No, cool, but you're telling another than conceptual business. Now, cool, when Shannon not from cool, doing neighbors and she will be up to one show, Papa. No, cool, you can't watch it. No, cool, meaning about you, nothing be at the council, they are catch us and money in Malady. They are near the order that said the DRC are the BC. Then maybe I did acquire the regions and send you out the car. And you can suffer, yeah, only suffer me for the review, suffer me free, wow, suffer one more, suffer, it's slow. I'm around the artist, now you bless them, the bless them, you do come one of us, with no, enough. We didn't baby afrefree. My baby, I mean, I think I will be Yo, Kuwait, young queen.
ɛna ɛyɛ saa na ne sɛ wɔde kɔ saa de na ɔbɛbɔ pa na me bɔ bɔ sɛ dɔkɔ lefi but deɛ me wɔ kan sɛ ɔba no nso de bi sɛ ne nkɔpɔ ɛna hwɛ nipa na deɛ bɛyɛ no kafra me fa de ogyina so to pastor Alexis name Becha Alexis the godson or pure FM Yamin Shana pa me ba no waya de Yamin Shana Alexis Yamin Shana de wate bia be fine they will go through no Yamin be sane ma bia be fine Becha na ya won so laundry service or Christian Service University on the semi no manyina obetumi de wori akọ no abo Yamin Sha obia amen an ye dem assurance pepe busha pen Samuel Chapo team no one my krado enra na Black Stars and afa Egypt on aha eye 22 sa na ye ana metwa anya no 22 draw one na say ayi achu sebe kudus ya wagudie mu nsem but me said the many afiesia chei ya I'm a sportsman na say about 3 to 6 awia time no dia